Good afternoon. To Psychorally Consultative meeting come panel discussion on development of football ji ranye hili chan phai samrum bai razang khaiwam chungkaning shimidalaye ranye hili welcome sadalaye tongali yukyakshi lekshi kala ning shimidalaye achu program hi acha kung wen muchukra khaine program hi sa ainada football enthusiast akasada football gi ituma pongli katha da sakava racing haksan pai mini kliang jim chuk murum ai la gawe kala itum da thai ji ba cha kum tang khu nau hi kan thai hing reu la kan ju dai hing reu la 100 plus years celebration la sai centenary ka aru leida clear reality hi itum tong na thai ser da clean ni itum katha da leili kla gi hi reu ra khai jingong li yang ka itum ra barang kai ni manga barang kai ni yes he hang over the itum mo hot na le mi jim ning ni itum we capacity at sure itum hot na le da shan ku ye ka le itum na achi hi chan pe sa wi marang hu manga aina reality check sangai itum tla da introspect sa la ga itum aru hi kali le da le kala kali ba pai ka tha da ba pai ji ji acha reality check sa la ga chan pe sang ro ngai ji sa ne ina ui objective akhana ba itum tang khu na bing hi itum we fullest potential ji explore sa laga jiu atishu da malay le mai te gi wang ka shiwa ma khle itum sasha ba wa sha mai re itum mi tiang thong mai card le ai te ka jiu atishu da itum hi jiu level le malay tu ka da jiu ka shiwa ma ka le au gi da itum mi da ka jip murum laga consultative meeting hi itum jang pe sa murum laga pa ka shi ji hang shop murum laga itum tha mai da also room laga collective effort mi laga charwa se gi jiwe objective akhaina achi meeting hi ranye hi room da le sa ne itumi as individuals as clubs itumi sak the wa the chung le le ra ituna kiti chawi sak the wa the na ka sa ji tran kiti chawi wang wang haksang re sang hai pai ka itum tang pu na ak sa da haksang re sang se ji tran itum tong ga rang room laga different clubs different players itumi sada badak like feel the day day no rang room laga itumna hot na khang room jitran itum hi haksang re sang pai la pai gi jiwe shang ga ya kho ya lungli aje chang pai hi sa se gi jiwe wang room mi da klek sani in program hi alung mo wa rang laga remake da aje rang room da klek clubs pingli atam shusha mi ngai itum club tang ku na jung ga yes tournament khle atam li itum hi club amin chung ka sha thei consistent sa la club le da le cha ka ma le mane je na itum a je program yu manga aina ka ji ka tha clubs le da le clubs bi hina khi ma ka tha da run sa da le atumi challenges ka tha da le ka la vision ka tha da le ji je itum a je ra jang da le bi ma ning la itum online ne yak mi da le bi la thala ka na hang ji thei la ga itum tang ku na wi ka shop jang i thei mi thei ma tha mai da thei sa ngai ka la hiu chi li itum panel discussion ji how bog laga itum resource person bati rang room ye da le asham hi introduce sang laga itum interact sak vai sa se and remake up da itum we consultative meeting panel discussion ni ma warang laga club razam da claiming association razam da claiming li atam social mi ngai kala itum hi program hi matang chatwa vai sa se aje hi program hi mapum phang mai vai wang da Tanghu Willie Associations later Ukrul District Sports Association aina Kamjong District Football Association li invitation by itum football clubs later almost all the clubs li invitation by jena kujumana thalaga ne response hai gai khna masak pai wa mong room roture ka rang room da bing tum sai orally kujungani shie itum mi da platform a kli da discuss sak room hena itum kam thai ra shop la kra ji shikasam ka ji han le are in a remake up the he Kamjong District Football Association li atam mi ngai any representatives na shop laga matalaga na itum when association related like clubs related like activity vision kala itum tang hu nawi haksang racing hawai wang ita sa wang sangai ji ishi 2-3 minutes each quick room sai kala panel discussion ji how laga itum interact sang vai sa seng ji hangai de KTFA representative na tam kha ra khwi mir na ni share ning share tam ni wang 이시 KDF 종아이나 닝시 좀 믿을래 이시 나루의 액티비티스 하더래 다들 좀 받아 남달로 이거 grassroot이 존존은 자네이시나 그 섬매학 섬봉약 감정약
แต่จะโซนให้หนึ่งแต่เดฟุตบอลโปรโมชั่นในวังสามีถึงนะก็คือนี่เลยอดูที่ไม่ทราบเลยก็อีกนะรีฟรีวังคำจงนี้กูมาเรียกชิดอัตมุยโปรโมชั่นในวังจริงงั้นมีจริงเองก็ถึงมาเลยคลับโปรโมชั่นซาได้ถึงนะดิสซิกลีเมสซาได้ถึงนะงจอนกิชาไปเนี่ยแกใช้เนี่ยมีดีเลยยังคลับเอาไปเลยงจอนมีเสิร์ชถึงทัวร์นาเมนต์จุ่มไว้ตัวในชาติไปถึงนะวัดนัดเลยทัวร์นาเมนต์แบบจริงกูมาเรียกที่นี่ก็ถึงมาสามีจริงเลยที่เกดีเอฟเนี่ยนาลูกบอลนั่นเลยละอีสมุยกิชาไปเนี่ยพอแกได้หนึ่งใช้งอกก็ตราบซาดักเลยอดูที่อีชิวีฟุตบอลกราวน์เนี่ยไม่ซาดักเลยฟุตบอลกราวน์ที่มีอะไรนะอามิงมาอันเร่อันเล่นตัวนี้ทำไม่ได้แค่ไหนอีชิสบายก็สิงคโปร์อะไรขึ้นอยู่อารมณ์ดีกราวน์จีกุบสังไว้งานซาดักเลยเจ้าเนี่ยกราวน์จีละคำจงเฮดคอร์เตอร์ซับผมเร่งั้นเลยก็ต้องเรียกสักแค่ไหนก็อีชิ financial เจ้าจดได้แต่จีดีข้างในซ้ำเนี่ยแต่อีชิเกดีเอฟวีข้างนั้นก็จุ่มแล้วอีทำตลกกระซาลมันจะงั้นเนี่ย association นี่ไปจากสิ่งนั้นกันนี่เคยเลยมันนิ่งทูเจนี่อีชินะอีชาวบ้านหนึ่งแต่อีชิ association member บินไปจากใช้เลยก็สักใบจีหัดนักใบจีถ้าเด้อ association นี่สังไว้หรือสังไว้ถ้าเด้อฟุตบอลลีกชีวังจีซาดักเลยนิ่งชิระก็สิning share KDF ka shokazan talakan de share sa mi khai ji wa aritum na clubs bi ngoi na kyong mi ka na khaisa sa inner mi kap the HPF li mi ngai le hunpun jong football association shi representative akana ka shokhi mi no ning share li mai kap the higda dam sam pong wang ning shi pong so pre isu wi arui tham ne sa da be ja sorin tham ha be le ning shi mi de higda dam sam pong yang man sa ra ke ji wang le de football hi i jong le race le ke shi mi sa bo de football le sang sang ngai ra học sang sang ngai ra ke i tu sa de mang de ku chung le leo de chi ke da hi na phai rung na ga ji mai phai ka le gang ning vai ji ke sa ne ga phani i shi HPF ji bun bun jong football association ji i tung hi sing kum ma ku karara de i tung i shi member hi di mai kap ta ho bo ki i shi member chi shat mang i shi like my that i tung mi chi shat mang na ho bo ju chi di i tung na ai hi ma sa ba ma li ji ani go ko sang ma man sa sang ma man ga i tung aru le da le i shi member ma ku i shi member lu ja ji di leader aka ko ko ren kan we ma on sa we i shi we ma da ga na i shi na ling da gre ki ji i shi khara ta mi sha yin ro ga kring i tung ma le de 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 so ko ga i tung mi da ga sa ra da de ji wa rong ni tung ya ya bu wi kang zon na i tung ni le shi bi wi kang zon na sang na ga tournament na jong organize sa ra mai usually 6 aside soccer hi ilam na organize sa da singum cha da thum ga shung hai singum cha da thum hi ma cha ta da kan india sti da da itum na national being wang da nung ra mi re pero tournament kan de ri da itum ni national ho ko ma man da ilam na mang mi ding na tang puli re da pe Blair Spin ne ho ko ma man da tournament na jo ko ki ting ka da ari football league ka da pero kan de re dum ja da sang ma man ga da sang sa de national ira da sen na da de da da ga ni dum wi ning din ba ko di rap ka na ga i dum wi abam ni hun bun okrului headquarter li pam sa re da
이동의 아징마 레이더레 이동의 풍점 아징송이 레이드성화 보니 그래서 골맨을 네글렉 사가이다들 이름 살고르는 휴송 들으면 할래 이동만만 이름 그동안 라이프라인을 이동네 마라다 레이사 아범니 그래 아범니 수익은 샤이다 점골프만 야스강레오 히그다이비 그리스 히그다이비 할름 샤이범을 히그다이비 아그정을 사급범 뭐 나이그 템을 무속랍을 레이사 범큰 사왕하는 이동이 판닝을 아이씨 내셔널리 인터내셔널리 망려를 하다 그라운 그때 나오기를 나오시나 빙이 멍리 가이 그라동이 비사파가이 아동이 미림지 옥바이가이 히가다 봉하고 파미세다 이동나 휴이 미리나냐 리메급도 이동나다 레오라마만 사라마만 하루이 나순다 이동나 레오라드레 이동나루니 마타리아가 있는 그라운 먹으래 왕아이는 그라운 가합 머리두다 레오궁 머리두다 그때오지리 다들 기사바이 그래 그지 이동나는 닌가바이는 레오궁선이 내셔널리 식스 사이토걸 레오가 안 먹으래요 어머니 보는 레오가 안 먹으래요 스테이트는 레오가 안 먹으래요 우리를 지를 못했니 그 그라운 지위 레오 그샵 그쇼 아티슈드 아기 밑으로 불바이 레오가 파일리 그지 와이는 지다가 밑으로 레오가 식스 사이토걸 지자가 하고 그 그라운 이동리 마다라는 이동 페이스하다왜 그라운 먹으래 아루에 항로 지금 우루 해볼을 아롱 이리라 그라운 먹으래 이동의 아롱이 페이사 먹으래 이동의 아롱이 그 중거 다다 페이사이 아루에 페이스 그 사업 중에 되지 아담 나오다다 기르가 이동의 디스커션이라고 봐야겠니 지와나 이동의 멤버 먹그 희나 아주 이 HBF이 다다 나라들이지 다다 이다다 옥토이들이지 심해가 이다다 항상 미신해 ning share HPFA wi ka shop zang chungka thalaga na share sam mi hai chi wang in area atam hi Hakok FC wi representatively mi ngai dele Hakok FC na atam ka khwi mi no atam ribang shidli shi Hakok FC liga ishi Hakok FC hi itu players khalatan na iram humbum no itum na chemka kane Hakok hi lang wi de humpun na hangai ta ishi la financially hi week sala ke players khalatan na chai rok laka ta ramni le dak le khu hakau gi da jiwi advantage kui laka any tournament wasa wachang sala la ram wi khoka ka sa kala ram wi mi bing na ko tom wi mangai na hi ta ran sa dak le sa ne kala hang lao lo ji ka hako ke ji hi itu wi financially ba wale ta ta ji ne da ya 지바 이tumda mai khangchon la popo me near da la bi khangchon la le popo ka itumwi tangku no hi kachumba na tuili wang chon sere ko otsa li khangchon bai ba la ko football wa yangai sere ka national bindi naungrali football wi wang de tuma spain pa sa phanga na wana tum dam sara ji da ida itumwi tangku wi clubs ping hi 그 쪽 그중 그 레이들이 제가 이시 하고 그러지 다는 쪽 많이 rinda 그 우라 하이라이나 나무이다 꼭그 사위 양봉샷 지정라가 팀 위 이tum 꼭그 사히 정라가 every tournament 히다다 우라 하이라이나 이시 tournament 시지 샷가래 힐리 이시 뭐 at least champion 아니가 러너 하다 히 구소라다 주위 페이사지나 players 나 아담 지가 살아라 난 구조 살 이시 거 강이 뭐 와네 히바히 다다 하이 라가다다 히다다 런사 다글링 사네 그라 히 히다다 잡도만가 tournament ka halping hiliba isina players dada as hiba quick san phaniga dada kani kusang ka atumi at least tournament players aku value ji therega
bây giờ mới lắc sal là every tournament li mi khawai ta mi li ba ta itu mula li pa thi khara ro lo chỉ mang là ta itu mi cứ chọn vậy là tầm tầm nó chọn cái rồi ka ta ram vi vang cái là tập vu vang ta hi ta sa ta play ne ran sa ta play ne long với senior team hi va bây giờ chúng ta invest sao cái đó hi ta ta sa son ka bây giờ hi income mới thu chỉ đấy đó thì bảo cái mai đấy na Hopkok United FC Hopkok United Football Academy đó hi ba hi isin ra cái sim sang hi ba ne ka thak le le ka hi ba hi va national bing chili residential li ka pam bing li ka sak za ka la atum fees chi na ta da tyo mai ka manage sa ba lang ba da well wishes bi na ta da cái chỗ không mang được chỗ nào cơ hi ba hi na sustain mà tham mai da sa ba ni ka ta ari Hopkok United Football Academy ba hi ran sa la ka ari ka dam no isi 40 si ka u chang pom de residential li te hi da ta chỗ lak and ran sa ta kle ni ta matang ari arba discussion chi li ta ta sa ro no sa ning share nhưng sẽ đấy họ có FC với cái shop của rằng hệ thống liên mấy sai nè chỉ thấy mình cái gì vắng Ari gọi trong hi United Brothers Football Club cái là Pathways Empowerment Football Academy we representatively ở trong mình ấyเลยOkay, nationality. Ari cái chẳng là isi managing director li khang rai ne. Kha ta dei ina ru mo sa deng ni miao ke. Ukuri club with condition difficulties si da problems sing rai se ri. Kum tai la cái na. Ta dei tu with difficulties tu with problems pa je. Cái ta de chi we na mà tai me da chi we na kan so physically ji hi. Ta dei va main sa lai na chi de focus sang sang ngai. Tai me thi da. Ari United Brothers in a established year 2015 in a Ari that state level participate sadly next to Yarkov United ni 2017 issue we first grassroots basasari kaji we tili issue ai ta senior team ma hi form sa ko say the form sa like 2017 district league here represent sa jin jiwi tili district league champion sampang laga winners cup we qualified sa laga 19 hili winners cup tang yo jin the club hi management ka sa awi the issue akto rival la hangai ni senior akwi team maintain sa hi sa khang ni we transfer runu we traveling runu we payment runu kasak kachu fesarai kachi baji tangai sas kam gadha forward sa ba si ji ba hi in the shoot issue we experience club really as a technical director aksa da gadha club we manage sarak league ji ba ti won ki share sangai ji da sa 2019 in the winners cup real ga hiwi journey hila cái bài mình này hôm một system sao gì này anh phải bắt xin sao được thì cấp chứng liên bằng rêu môi răng liên bằng rêu thao ba liên bằng rêu cái chẳng khác là issue của district với là through outside này thì represent sao được thì as a district level này represent sao được thì stately chỉ vì home ground thì cái chẳng khác là ukuli sang cái hiwi facilities giàu lệ hiwi ground besar hiwaina itu mili sa si ja itu we traveling expenses si bang itu kana bai kachung kali kaji lam sa bai tu le itu lam long li home ground sa le per match li 5,000 then higher sa le train mo taga we are playing more than 8-9 matches thade chi we ground chi waina le extra money he spends sa le train chi da sa da chi very resolution mi da itu isi United Brothers ji final ka khai ni cái chẳng da chỉ gồm chỉ state qualified sau cái này, cái anh phải với policy, chỉ bảo chỉ với một tailor to rate, cái winners cup với top cái này state qualified masala, cái anh phải gặp ta agar
formula 差路开的，first edition 这样，这呢就这里一些21，就这里alpha 的 qualify 赛的 alpha 的比刚容易的，现在steady qualify round的，就alung这里了，一种为那个financially 这里了，stagnate 的开呢，是吧？个 higher stage，alpha state level 呢。现在就为他的一种为well wishers 有嘞，一种为 advisors，呀，一种为 advisors 所以呢，可能就中国生活的，他的因为他的 interline 行为，一种为 football 的 die hard 沙拉开他的 fans 中国的，可而为一些呢，他的 advisors 啥的类似他的I mean highlight 上面有为，I may remember 他拜Amay pem osilitan baji, cina wajah prem become. Adu me football kai ko interest lagi kai ko. Tada cha ko football ni involve masam ni. Ka atun United Brothers mang evening the football as a whole taku. Hiwang ketom de krisi tada itu muwang se. Itu United Brothers na state level represent sadakli, Yorko United sadakli itu taku wang se. Ina hang hai ba ko chida da sada aka club ya ga li rang lu de idum na aka represent was also winners cup maybe winners cup alpha cup state league alla idum aka ina ka tong ko corporate sa ko ti si important side de kui chimani ga state club aka na survive sa di he possibility mle ji ina na tum de share sa ga chida da itu issue with journey ji hila da raman ga ji tu 23-24 really isi utsala amfana utsali recommend utsala isi di recommend sala ga ju state league da isi qualify sa kai ni ari adam sang da mu hui ge khoi thum matai la kai na tha da idum wi club aka sala ga tha da ina just supplement few there was small supplement da ina hang hai ba club aka na ka hi mak tong ro ga idum wi difficulties ka chung le ni ari si da idum wi concept yang idum wi goal ba je ba idum wi purpose ba je ba rai ja se le ka idum wi da system hi ka tyo ka changes sa gi ji da sa de ji ya shim discussion di ra sa le ka idum ma tang gi da a kai na ka tong lo se ji ya ngai ni shi ne Ning share UPFCE on behalf of the Mutimik Haijuang, Arihi Ukrul Football Club we representative Liatam Mingai Delay, Natamka Kumirno. Remake update and Natam Miwang Nishi, like the program. Katan Sani Club of Nishi Clubber, and the Mesami Haiba, Kalep from Miwang Nishi. Ukrul Football Club he Tankuli Bureau Redspin from Salaga. In the year 2010, he formed Salaga, Run Saksani. Run Sakra is Matitwe, under new management 2018, management 30, Razanga Run Sapakani. The management team Dahum Taranali is Michat Trana Murunlaga Sada. He technical he players being aside, technical Mahimi, the management team. Football in Mermi Tam Haipina constitute Salaga management team that Lesani. Kala Chili Young Sang on the board members say Tampu bureaucrats been. It's meaning guide Samron Laga. Kala bureaucrats found in football way lean law Salas being referees being no coaches being no Jihazan even board members to Chat constitute the Saxani. China 2018 form Salaga Ishina. Full football club which is Tangku community represents how got the Tangku community here identity he has spread sapphire color highest achievable club up nature sapphire chicken had a chief sarah hot abamanda taktam sarasala step up go primanda sarata gisani on the way isn't achieve someone high is it John participate kasai the semi finally got on our way Chutili Arang Lukla, Kinisamone, Jan Major Bob Tingla, Champion Knishi Kui, Arang Libus
semi final ai na tang la ka kar samang po mai district league la runners up kui samang e china footballing wa kui achievement ni chi dio ka achievement samang hai chi ka apart from that ishina 2018 when na academy ya run sai academy hi ishina jadam chi le da chung da ram lai sa pom nei chi bang ni chi mi hang thu da ma ti tu hang shini wa li ishina training sa ra shung ni ne covid ra hai de shi shin hang sam ni ga chi momentum ji ma le bai tri the academy hi le shi wang achievement ka ga ni da kui ishi hi academy li focus sa la ga ma ba mai kai ji ho na fu le area la ishi academy sa chi li it na pets project da introduce sai like mà tầm là football mai nô thì vậy này cái gì vậy nè like là tầm phun ra cái gì hi xin yang sang đó it na spoken English cái ta computer class cái ta là focus sami là cái ta là media interact sa dressing cái ta là sa ya rồi cái ta represent sa mi mà cái ta những người chỉ thấy tầm xây quay có hoạt nào là cái academy hi khi level anh thằng các bạn những cái gì hoạt khả năng này the shortcoming struggle với mấy cái infrastructure cái là skill các bạn với mấy nè that the academy of issue achievement apart from academy ishina issue one of our greatest achievement in ishina under the CSR of AAI Airport Authority of India Vina we are in the ishina third faka langdang di sakwi samngi he collective salai no sawa vina chung ni da sangi he one of our greatest achievement ni da kui ishi club vina the issue club is football as a tool. Cái nào đâm thắt lan xin là cơ community li changes kira by rồi thì football thì nó nhiều mang liên chế by meaning là aspect livelihood nó discipline nó employment sát hạt là various aspect li xin cái by người vắng ấy football thì cái thà đó optimize by rồi thì vì azing li football club thì function sao được ni share tầm nhiều Ning share Ukru Football Club li ari hi Ukru Basic Soccer Foundation we representative li atam mingai dle. Rebetida sorry tani ning share ita tam tarasara kai jom dia da ku shok ni ning shi da tam ku shok ni kai thong mi tu ma pam hi lek sang wa trao da chung khẩu chot le le chen da đây là sự vang lên tuyên ninh sinh mỹ đấy, in là yêu mình khi cái sân bếp mix xong rồi in là Ukru Basic Soccer Foundation với là khẳng định này, siêu Ukru Basic Soccer Foundation thì sinh nhật thùng mắm này, người ta mình là háo về, ý định như này này, bóng chan, thì là giờ bị xích thùng rần sam này, khẳng định và mất răng này, advisory, actually advisory sword request an issue advisor sai issue saragai di establish sai issue 2018 ne bok ni 2018 til ajira shunda hi sakra ne da patient hi sakra hi itumui hard work tar hangai itumui hot khna wangai na rai thum hot na ma ning la ba bing tom khami ya roi bing tom bi wangai ni thum ajira shunda tharagai na za travi shap ne ji na Emitida hangai. But he issue we Aruri Hajikuma Yanka student he that 18 to Ajira Shunda, but now he 40 to 60 are only Muswitane. Ajikum he Aruri later he 40 later, admission Rakum Mandaru Razam Mandre. Issue we Taragaina. He issue we aims and objective he. But the Sarajigay to me, eager to eat and all with that. Issue tam hi basic what no kita issue aims or objective hi basic focus sai basic mang ning la issue discipline focus sai ka thumba ga hina time tu da ga hina itum physical asari itum sari ni focus sai hi ki wa bre jiga ba itum ni hi basic soccer foundation hi ringa hi trail no bing wang nim ne kai tum ya ra atno ni tum thot hi de mà xí ra một thằng thôi, từ ra một thằng thôi, khôngต้องlàm khó cái ta, cái thùng mì cái này là mang đi là nó xào bình đi, nếu không sắp phun ra cái gì em xem objective phát ra này đi,
trên là cho ta giật khá xa này chú ý à rồi ý thì tại ra cái nào một chốn cũng nhớ hơn đấy ta hiểu through ấy là những gì là vấn đề nhiều vậy ung dung vui rằng à rồi hiện tại sẽ linh được rồi anh aji cũng nói chung là cũng có thùng mình này ý thì national là sponsor sát mình à rồi ung dung vui rằng thì nó national through sponsor sát mình đấy cái là chỉ tại vì ta phùng rây chung rung society dan hui cái lấy chuyện nè, asin na national response sami, rồi Johnin horam da, an national community sponsor sami đấy, ní xia thùng rây da, cái sponsor sami vang ra, issue sponsor hi thùng mang mình là issue basic soccer foundation winner national chung da issue sponsor secret da sponsor chung cái lấy, cái đó là trả hay là gì mình là một con người national royal league shop không lâu cái đấy chỉ qua những gì cái là isin là tournament thì host ra cái school wise ấy là tournament host sai national way host sai đấy cái under the host sai đấy xin chỉ host ra cái cái covid đã đâm gì sao phải liệu bây giờ chỉ ra tầm cái này ở đây thì government hi continue serving provide chủ provide credit issue we saksa hi ada issue we aims and objective hi basic one da hi focus saksa ne ta wi hang kai da kara issue hi da chủ ga hen da tang mang ngam pham re da chủ ga issue we high level li da ka vai ji issue chủ provide affiliate kwe de ari shi da ka issue da ju khmei abom bi abom khang dei di tournament za khwai da issue ran phok khen da là chỉ giao lưu được tôm bên những cái gì mà sao nó được bài được một chút này cho nên ý ta sáng lập được cái gì này sẽ đi ta tâm không biết những share đấy khu basic soccer foundation cái shop cái zone cái là aims and objective share sao mình khai gì vắng à rồi hi very how football club li atam mình ai đấy hello mình là cái đấy thì他怕很大等可比情况，在我梦境时那个，那丢没可忙了，在学上海呢，个了，一种没开始不给就就好啥米的可以，我说所以，可以为的他啥米些怕人，个了he，最忙说个工个记得他，consulting program 一块个星期为他们人生为的，他那个，他的一些，我要说个academy为on behalf 啥的个了，当过来的可以啊。the club là chúng có lấy bao nhiêu cái thì là cái thằng vàng mình phán đấy, tại vì ta sao đây, issue bị cháy cái issue bị vậy, ta ở ta hàng rock cái ta, achievement chúng có lấy là cái tournament có các cái gì cái là khi cái là mà lấy mình này, cái issue chúng cũng khi này có thằng mà chọn ta phải chọn sara cái bị làm gì chúng mình, ta ý về phá ban nữa, ý thằng ta issue nào bị như ta, mình chọn cái lấy là cái exercise, cái gì ta sao là ở ra thằng là chúng cũng khi nào training quick ride là học sinh gì development những cái thế gì phải chỉ có vào trong đó đó club cái đấy là vào trong nó sẽ phải đấy ít một khu lấy được là district league khi đó cái đấy tournament khi mà mấy cái gì là có trong participate sao được rồi mà nếu mà mang được thì chỉ là ít trong cái đó và sai cái lấy siêu vì academy như vậy đó yang bộ pin rep này cái thôi khu này cái đấy vì village này cái đó là cái gì ta siêu của nó tiếng mấy cái đó cái mình cái sam này để ta có ta ở vùng ba chim tham sao vào quay phần đầu cái đấy cái là ở chỗ cũng bị target ban vào khi có yang bộ pin area thì nó chúng có lấy rồi ngay đó đây thì pin cái classroom với nó có bộ là cái giờ nó bị được khi có xem mấy cái ban cái đấy cái này xin nó chỉ là cái nào senior vị trí khởi đi là các cái district level performance sao các cái này cái chỉ mang cái này cái chỉ là khi thay cái gì cái này mà lấy mình cái thì ta sao lấy từ super bowl cái thà under 17 15 cái thà bị thật ăn pháo bị khi cơ under 17 bị cup tournament thà bị tiêu miệt được và trong sắc là bảo thằng mình chỉ thà chỉ percentage được chỉ mình này chỉ với là hàng được chỉ cái này chắc mà lấy mình cái ở đây bảo thật ít chúng mình đi academy hi club hi chúng mày có chúng mong thắc quay này competitive sang này quay này
cái nó cái tàu phi quay những chỉ vậy trên thì cái nó chung mấy số cũng đâu chỉ là yêu cầu hàng ngày cái là ít từng Oakland district khi lấy được lấy cái lấy từng tăng phần nào khi khi bằng cái là hạt không đâu khi vì luôn khi mới sang bài thứ là chỉ là không giúp ta cái sai chỉ bằng được sáng này cái là khi là coach being expert chúng mà bấm được lấy làm cái thế được lấy này cái này cần sự sao hạt senior team thì ta cái sai cái thằng đó là cái gì sao bài sao là cái AFF youth league khi akana isi tangku bi representative sa hekata bi ka leklu ta itu national win na chungo pro mo sa bai ji bai je na hi itu da tan se ka la itu club bing no itu academy bing hi aka na aka tang le en san sai ko sa la ga wa hi pai ji ka itu na poli itu manipur hili hanglak se ji ko ba ta itu tangku hi da football ning sang lak khai la reu thi lak khai mi la sung ga le bom ni chena India li la Manipur powerhouse akhade sports powerhouse akhane chi tha da chi tha ka ara itu Manipur hi la le da khle hi itu na yang ka ba na ko tha rom ba shi tai tham kam le le ko jing ya thum tham le da tam ba le ko ma da ka it atum ning sum se je ka itu mi ko sa ta ka sai là cái thứ mình phải có cái hay cái là nào sát đi hay ngay bàn ở đó ở thằng isi học học FCV khi cái post là hàng cái đó ít thùng当初那为 football 你是那开的，一种那去碰没 football background 的 club 你得开一种米了，的 football 那个那个的历史那个呢 football 的 play 呢，开一种比呢，啊，他们看他的，咋地个得病了吧？他的那个呢，人呢，他的 community 那个东那个，为啥那个晒那个我拿的嘞？真的，一种米了我特亏那个，一种苦人，个了一种晒的病了。 开那个东路那个一条米，football 迄个一条米网 ，education 那个呢，个来汤汤里头那个啥个啥，咱们那个里头的，这个大当然的，真的一条米了，个是你那个大家晒个地方，一条包括那个啥那个，就往上那一个那个，是那个的行行你是那开的。ning share right how FC ko shop zong itumli talaga na chthemi kai wang are hi Ukrul District Sports Association representatively atami ngai dle atang ka khumi utsaga ningai de zare kujung usare hangai de bai ari ka ning dong ji ka da mahang stage kai re usa konsen chung ri ko me de music da cha shi bai Indigenous Hills Network with Director Sorintan Hauri hikta kamtha dam chuk chok wang ningshi football li ta ka na zat mi mun ne ka kan san kri wang ne na kri yu chok li chok ding yin ga utsa we tra ga ma ri ka ningshi mi ngai nai yu chok li le da kri players club na club sem na ga kri ri phisa chok ga na sa sem da kri juniors bi ni there na bing sin se ji ga le da kri professionalism and players abam rong 리선 롱 이시 리선 롱 이시 도가롱 이 롤링 선롱 아tom 그때 히 플레이어스 네 아tom 그때 다 좀 크레디트 좀 사다리 우산으로 살아내야 되는 그 우사 뜻하던 리사 뜻하던 리지 이나 저도 한국에 그지 저도 되고 아tom 저도 봤지 내가 있는 닝시 좀 같은 게 봐봐 클럽 플레이가 이도 뭐 토트리 사실이 이래 이런 건 그래 ayali za trika course sa ga pede itu muto totriba ekatami na uki na ma wasante ari deba angrewa ayali shogor ga hitel ga national musem ga ekatami shogor di katong ki gamri min the adam ga shiman ya as oi dam se bam da kre no wi da tem sak mu na ji hiwi ase gamde sa da ara ayali du facebook da ri ga tangkon national ayali za puthe bok hai he graded in the Tommy Nago related to senior issue we taught Jolly, do it and we taught Hena how bomb the play. You among the best Sunday. It don't problem on the Christmas tree the direct warm up going on date and we take. You know, easy Christmas tree go. Warm up with the direct was only muscle as I said, muscle he is cramming little on the car. Nishnai, what's how we it what is a very clear lane, so we skip Java on the pin.
다들 닝시민이 그 아루야비 다들 앵그레 상하이 그 소들이 토너먼트 vakzang 이 바이는데 이 HPF remember니 이런 회사는 쉐라게 뭐래 그 동기네 이제 풋볼 그 가서 동 다가는 야 리프레시먼트 기비야 플레이스 그랬던 이런 스트러글링 사다 그래 우리 스테이시 크랍 시리 잡을 레더 그래 담고 이 방은 그 이동이 지하고 있다 너들만 사가 비햄닝다 너 돈도 하다 그 그라스 레벨이 나서리 뭐 돈은 진짜 좀 비그다 플레이스 빙 플레이어 그때 해 빙아이 그 다른 상황에 그 다음에 아담은 나서 땀세 파이 아담 쇼트에 나서 샘들이 그 세만 아테름 테드리 나서 야를 좀 쇼트리 알아 담도 라인 10 years 15 years or 20 years level ISL I league 좀 가서 no doubt 가서 하고 지다는데 딸은 야가 레이더 그래 땅을 나오고 이 동의 벌써 뭐 그래 와있네 유건선지 테르가 좀 3위 되게 이 더더링 하나 우사우 송라인 더더 이지링 하나 이런 더더 풋볼 프로페셔널은 더 리스네터 그동안 있었대 야를 플레이어스 레귤러 플레이어스 네 소인단 두비 레귤러 플레이어스 네 아미니노 야 그냥 거의 남사 봐야 더더 롱 딩 여도 인트레스트 없노 아이 레사시제야 푸드니 아이 एक देरी में समझे इन दरले सासी जे तरफ प्रोजेक्ट ले तो संगाई निंग ले राज हो संगाई जी या इशू साउ संगाई हां से उत्साही न तुम तो चुंग ग्रह था न तो पेन ले टूर्नामेंट जी दे या खंगा नहीं नो वन इज परफेक्ट या मिगु मो दे या वाराइन दंद पिकते या तद वाराइन दंद तद वाइन ग तद हिसा मिशन जब भी जी उत्साह ले साई 그 미국뭐 사도도 그 지를 임프루 사고 이제 기바고 방래다 나 이유 있는데 우사바시 아시 뭐지세 오이 BBFC 오이 뭐지세야 그나 이유 방다가 샘피식을 이제 토너먼트 중들에 라운드 이어 지리 앵기 사이드 그 리프리빙이 중노이들에 마사로 사시제 와tum로 제는 어떻게 와시제 뭐그 파트타임 가야 돼 아제는 못 해봐요 그 제는 뭐 금타는 마음 살아 지죠 플레이어 상사도 기구로 좀 그래서 되게 저는 뭐 되게 이런 거 그래 와도 그냥 그래도 그 팀 아빠 회사 하서 지나가다 사고로 그랬죠 그 이런 그래서 되는 다른 무슨 미가이 이런 거 마망이 무슨 미가이 왕하는 서래 그 알아지 동듯이 임프루 삼만에 그 힘들다 아주 이다 인디지너스 네트워크 트렌드 이니시티브 사람들이 우산으로 다들 이동도 한게 사락생 이거는 우산으로 애니 클럽들도 다들 다들 좀 그다도 사우시나 하는지 이동도 샘미지네 아리더 디벤더 사세 아시클럽은 아시클럽 넘시세 우산다 기사리 우산다 기금 사람 뭐지 우산가 다우시 야 그러 사바야 우산이 이런 거 대설진 우산이 그다를 내리 그래 안파가 다들 오퍼레이터리 그래 길이가 사리 그래 우산이 그래디 이동 그 이동 말하는 거 망아지래 그래 아미네는 다들 그때하고 망살라 아주 더 들이 이동 다이나믹 사람 리더라고 그런 말 나가이나 XMLA मेरा फिर लड़ाक साइन त्यो को तो इधर कम तो जितना थे थे टूर्नामेंट नहीं मैं जो वो कैलेंडर आती है तो एक्सेक्ट दिन ऐसा कर मणिपुरी सिचुएशन ही ना कदाई जिल्ला तो इन नेशनल स्टैंडर्ड आपके साथ है लिली को फिर तो चिमाना ऐसा नहीं सारा मुरे वाले जिल्ला मुठाने मुरे हुए तो आरा साथ है रुचों के लिए क इधर भी सेल्फ रिलायंस पैसा हमारे तो भी तो ही पैसा हुई थी ने पैसा लगा सब पैसा दे पैसा मरे दुगी द टूर्नामेंट सादा रे तो इ एसे उत्सा इ मेंबर का सादा टूर्नामेंट ए दु जे तद लाक्या जन द लोन प्रेसिडेंट सादा आन सादा के को आरा तद जी फुटबॉलिंग लिस्ट द या लेग शिवां रे दसौ सेम्पिराक से शिवां प्रोग्राम को जुगले इदुम wi डिवीजन द खाय हि द जी लीग ने रो जी कंडीशन इ द आदम प्रॉब्लम जों हाय रे रम एरिया रे ग्राउंड रे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड ब्लॉक बम मताय में थुई द इदुम रि 아롬바시나 저리 다다 지동이 다 모버야 이동이 양해 가이 야 머니불리 스페셜리스트 미들이 at least 다다 10% 20% 만 이박 좋아서 진짜 섭섭해야 돼 거기 그지로 얘네 이동이 찍다다 지그다다 에로스 사시 우사고 트렌드라 기그라 여기다 페시리티 바지 다다 이동 히리 사다 그냥 다다 이컵 게이드 그상 돼 클럽바가 그상 이야 우사리 그상 이라 또 키 정말인데 뒤보시에 그 그상 돼 그래시나도 그상 거기 좀 yang naso bi tarjiman mori dilisha de kya kan de itum contribution mi shapting ar da zam sane char gon ji 20% ra wo shek kom shok ra
at this tournament out thing was organized it ko utsa ko khangsan hi da in hange ke chumole ka utsa hi football apex pudia sa da yukri kre wasing di na tumui ari club we grievances pen da re utsa na yang sang bai da ge awa sa da na ran kisa da ji na ran de go yang sang bai da ge ka mi yang sang klerji yang sang ai da mi yang sang bai ji sang program ji ba ji pa ta ya ka dai ji da na tu hot da ga ari club le da re idung le club jung ri credit UFC da zin sa yang da पैसा दा त्यौमै खरिदा दा हौ संग लाग्ने नगद ला सबिन लुस दा प्राइस को खुशी दा इयर बक नि यां इदं दङ रे या को जिउ गिदेउ को टुर्नामेन्ट न रे को खिसा रे लाग दा जरे गिदेउ को खम ता जन दा यम न जिउ थ्रोइन रे इनफाल एट लिस्ट इनफाल क्लब न था नै दा सेलेक्ट न सा दे यु कुल न दा या कले हिदि टुर्नामेन्ट न गिदेउ एंगेज न उसाइ दा आउ हेड न खिसा रे गर ट्रायल रे गिदेउ जन बाइ दा एने गिद खि गमसा को क उसान सारान बाजी 사람 우산은 사람 그 중간에 100 둘이 25% 망으로 사들이 그 우산이를 뭐지 하루를 나 돈은 클럽 리더들이 하루 이빈 에카데미 쇼르가 클럽 리더가 다다 크리레이 다다 아스 도네이션 보고서장 아야 좀 이동 덤불라 기도 덤불라타 찌야 히 좀prak하이 어 그타는 용도 이름 이리 ai the mula much more day is a very don't know that he upa every last option needs yeah lago no day is how go he same thing in either come me were the patai can not to tell I think they they he said he to pay usara sa the he say the shaban them they to usahi to kankasi usahi no you in no bamina ne ya am the bear shori nothing sounds in现在因为一种性格忙一晚的忙来的他们他的收入不到几把钱上路会就没福报去想大概300岁几一直在北方米肯定那个300几的的那个时就各地都在北方那个米300个冷光的我不能说300人那个你就是那800个那个一条线啊就是样一种我们这个300个线里到线啊那个是当我们的梦里是啊是当初里大概那个这那个片的很了解的类啥的一种yang tetapi orang itu sadar dia tetapi mengenai siapa jenis si usahawan tetapi officially tetapi sense sadar ni untuk dari kesan itu orang meeting tetapi ayo, amannya ni orang orang tetapi yang sama tetapi as football itu jaga tetapi itu mah, where there is football, I'll be there. Mengenai itu ni deh, you will be there, you guys will be there ya, kita itu apa ya, mang liao这了，他一种他不懂意思的呀，个太他的晓得，人生哪还能够呀？阿那就等开experience 的开，哎呀嘞，往那公开毕业，那种那个下半场那种 financially 那啥个 morally 等于的 support 谁，伊拉那稍微想不了谁，我啥想不谁，这一行很当回事。你是讲个的嘞，这区里utsaw ko shop zang kala itum kokho yang ka salaga football kan role hak sang raising mai vai ji exhort has mi khai wang arui hi khana wasada Tangkul Football Players Association we secretary li atam mi ngai le next lage ra ju host sointan already ikta tan mi wang you are me wong chan chat sang hui e wo so yo no ni ne ka players ping shit sang lage na inang jon mi pai le sala pai de Chipong hai already TFPA we secretary sa gali da klene Tangkul Football Players Association in 2018 form sai 2018 ni in a kana already clubs being the testimony share sa ni thwa happening sala khai atam thai football Tangkul bang ya kya tam chang hele Tangkul na uchung ka ayaling reu zat le ga chayang na reu zat isa la ma theng rop la le gi sa hi ada Kasi mo kulaga thalay tum association ak lay laga players being we welfare we bang la atum reo dak lay being hili githada atum thameng reo bai bai sapai ra plus atum li ki mongai nang chon bai vidang reo hai being githada acknowledge sapai gi chi explore thalaga TFPA form sign 2018 din TFPA nes thada sada award night here notice in a thik with aga first award night players being felicitate kisa reading reo hai being the acknowledge kisa hi Tangkul hi na creating side the chitsang notice le ya so hi TFPA chief mena khanai grassroots
program singkai ra kalari ra da klei pipeline li le le la grassroots li ki sa pai la thala kan hot not le DFPA hi how pop we stage li le ara hi ka main sa da DFPA ni aim sa da klei players being welfare while playing football ari real le ga kala after atum na real pai tram ki moment da zat va bai player sa da bi hi main sa da hi o sa da klei ni je player we career hi shilaga mi gdeina to mi prime 30 ga any career ya to mi prime ga shoma dam tran players being retire sa ne sau gi da to mi second career hiter gar sai general career le ga to no ga the second career va prepare sa pai ra gi hil main chala ga na TFP na machuk lu ga o chang lu vai players being di kharjan chang rum na ga to mi ga da sa ba pai ra gi chili da discussion sa mujon mi pai ji mujon ga sa da klini RRB TFPA hi FPAI Football Players Association of India lila affiliate sa pai hotna le kopsang ra man le chen tata or sa pai chung de ka how pok tar ngang no na da mongol ma sa thei bai ni chen na ngol ga le da le stage ni chen players being the support sa te gar sa po mi association ni ki pa ho wang ni players being wang ni ki hi cái đông được nhiều sang ngày cái là football lovers cái đông là TFP là sao ta lấy support sao hay vang những gì cái là rất vài cái lấy được lấy sao cái gì đông là support sao mình sẽ đáp ứng gì hàng ngày để những gì đó vậy ning share atam khumi khai into psychology itum na tam khu le football clubs later clay bin kala associations later clay khani hiwa ning shiri phasa da pa la shi phim isla ning share na tum clay wang na itum ring apani na tum na efforts mi da clay ju wang na itum mi da da manga khu da clay ne ari itum na tiomai ka thai atam khami hi i objective atli itum na merkli ami mangai na ksha sijli mata ngai mu da itum akan akam thada theng rong sangai kalam talai na aja itum YouTube li yang mida clipping la issue with clubs ya ka le mo ya ka effort mida le mo ji je ma tha mai da theng sak ngai wang atam ji sa da khui khang sak ni chung kharing pai kalam tala kai na aja event room da le hi indigenous hills network wang room da le meaning ni ji tong li zenga ari li shop ma tu khai shop hang hai chak mai ji thai khai ka tong ga hina jang do room da le ni aja event hi football league na support salaga football clubs ping hina ari shokai ping jena event partners ada itum hi room da playing sani ju wani itum ko tong collective effort ni hi itum nei da room laga rakhang room ga juwi room laga program ko sim ju kham tha ji jili klei ne ina example la ka kreli pastor na hang hai klei meeting ak mang hi ki chui li ba meeting chung sang ga tha mai khar da mai wong chi chui kai ji a ji juwi objective ak wa lu li hi da program hi room da klei sani hi mo ngai ni itum mai won hi tha mai da chui laga football hi itum apong ni tha mai da hak sang ri sang mi ro no ji itum ji dai ngai na a football league we representative masak by wine marazan to ka each member sari nei da hangai football league hila tang khu wili hakla gaina thala gaina tournament ak sa da room la gatsa ba wa da acha season 1 ngare wa da season 2 ngare wa sa da le kamatai objective akanwa itum prize money matha mai da hai mi laga standard chu mai da hai laga itum tang khu wang hi thala gaina kamatha standard ling ngare ko se prize money na tang khu na enjoy sa laga hi wi mangai na channel hi mushung mai da ayar ngai li hakamai platform li khangrew naw chu mai da shokwai gi ji wi line channel hi semni khwaya tournament aklang sadle hi alumli aju event partner sa maipung FC la zangai aju hi maipung FC representative mazan to the tiomai ka share masa pai tur ka football league wa zingli maipung FC hi la manage salaga leader kla khani ji thengai de le ari itumwi clubs bingina atuma efforts mi da kle chung ka ji thei mere effort mi da kle hi wa alumli itum the challenges face that like chunga later thedale kamatai akai financial stability in sadale itum financially stable mak saw wangina itum objective itum vision kya ka achieve masar la later da thedale ina itum we major setback akon sadale le itum hi aja ari tiomai ka share sa kai walum ari itum panel discussion ni kuika vai sa se panel discussion on li hi bing hi ari ratara sare ina tiomai ka hi
how pok mi laga itum panel discussion hi how pok vaisa se itum ari clubs bina ka hang hili financial stability mang mani basic infrastructure mak lei bahina itum iwang growth hili chung khala saja lak dale itum hiya ka rek sung totally mina marsly moonly wow tu vaisa len ka itum football standard size field matala ena akhala malai dakle itum wang ukhnang la khai ring shila kha khang sadale khomthara khongriya na kya thana ngriya mai salala itum standard hi yanga itum mu chu ka khar thada theidale kala kha akhana ba itum community participation hi cha ka matha da malai thoi de gi hi la akha shang khoi dale chi ka thakle ka itum yes football ngriya ro ji ka ba yang gi ji mi chung khale le dale every Christmas close to football ngriya dale every year area zone zone itum football ngriya chung le dale school wise and competitions la chung le ka che na sham itum being samawai de gi hina concern khang sa le itum level ji mu chu ka le mai de kala just ngriya with the ngriya ka hobby a khang sa da itum interest mine da ngau ka itum as a community example in his sasaje for example itum we Real Madrid football club octile pang tu ji club aga he fans ping na own ga saya fans ping na khang nawa club akani itum ayang le de clubs ko chung chai fans ping na nawa yar wen khang nawa ni tang kho we football club kya ga ye itum yar wen na nawa le kliang ga ji itum question sa se kala hi sangi la khai na akhang la da khui akhang grassroots le de coaching zang da le ka na kai khli sponsor sa mi da le individuals ko chung ka hang tai mer chi kya kharing pha itum la as a community khun la church la itum we students union being run itum associations later claiming hinala katam now being hili nganaumi kala clubs later claiming hili itum na kada financially itum support support not just club I mean wow mil ko khai but yes still important side share sa chila ka itum took my the support ka sai ji kana ai de ji hi hansangai de le ayawi malayli wa clubs being we season ticket holders that atum whole season with ticket kuilaga atum being nganawi itum probably examples ada aja kong football league we semi final finals hili ticket system hi khwirai introduce sai ticket hi ba hang phanga ba sha ka gadaina the mi kai ka ticket hi khui word sala chi question la sai kai ka equity gi we in a himang hen la ko dom hi support ka sai hen players being wa refreshment akamang la I wa athira mang la lo mang by the ning to line rak mi le which is very helpful kala ticket ti da pe rak sa jena clubs being li year me rang reo da clubbing le 50% of the income jing year me clubbing wang ting pha mang la ting cha mang la sang bang ji chung ga khang jong sai match ko refreshment mang ku la dai da community being we roles chung ga le da the ka la ari clubs kai kana hang ga da huena how pok la ka itum ka da clubs ka hagli ari examples are the Myanmar Jamshedpur FCI selling regularly Hormigón Riwa Kerala Blasters ling really to tang ko pai ne chanso horang ka Mumbai FC we na Rajasthan United li long landing regularly itum highest level is at le mikai kala I league la regularly itum tang ko now achieve sadle ka achieve question sa ngai bana can we not achieve better itum ju me da ma ba ram la ba sha pai sei gi wi potential ji le de gi ma ram li itum tyo me ka discuss ala ka ba kai sa se panel discussion ni ha ba kai sa se jena ari hi in a muchu ka tang ko li them me thui da le tang ko li them ma me thui da le area subject wi mi ping li request ka sa jena atum na tam chu me am la ga ache panelist sa da ra da le wang chung ning she ina atum li introduce sam bi la ga itum welcome sa ko se kala panel discussion ni shuga sa la ga itum interaction sa kai sa se ani khare sa da ina kuira resang mi vashum li introduce ka welcome sam sangai de le ana how city likha ka khumi ro no hi former international football player name kala ari hi Tangkul Football Players Association we president sa de le kala Ukrul FC we management team leader something so technical director co-owner okay ning share ejik ta confuse I sorry laga ka khnia sa da itum we tangkhu we jaili the first sa da le kala arila among tha da thai de le itum we referee he we line hili itum khyashla ka ni ka da klai kala itum wa rong model la khang sa da klai kui re ngring kusum he match commissioner ne kala referee assessor ne an le shwa ka la ka pam kha kumir no yar na pam pe na ka wa sa ki se ka ku chuma sa da kui re PK Kuraitan he executive director ari Ukrul FCW he MBA in sports management
ali la welcome sak pi la ga pong tak pi hai sa di kamatia sada kuira thang somi riva ahi area hi ukru sorry United Brothers Football Club we coach ngadale welcome sak pi se ka ka mi no Ashimatina, as a itumwe, Tankul Aju with team itum sangai that development of footballs, he self-explanatory ni itumwe, Tankul area itum football, he got other hacks and racing, seek like humor, and discuss sangai ni. Aju he, as a footballer, amay racing mina, highest level i bangreo haini, highest level i bangreo hili, awi, tada bangreo the bangreo hai. Kalam highline bang rewa si wang ni matan de lem da khui an ngi lu ka struggle saga and experience saga kala as a footballer ka da career di bang awa me pai rak le si jana itum ni share samira kala itum ye football ge tran just ka thak mangli marakali mu wa khai tha da thei jena just khangrew ba mang maning la referee will line hi footballer ka match aka hi referee mazang ka mong rew bai ne referee aka sa da career ka tha siam bai referee aka roles and responsibilities ka tha da le itum tang hu referee bi arwi situation ka tha le kala ka tha da matham bai ba mai bai ji ku ungring ka shun na itum ya acha ji mira kala itum atum tiaw me ka mention sai club sia ka le da ka tha da matham bai da itum club management hi le bai ra itum khangrew na ka tha da manage sa bai itum we tang hu region hili itum ka da football we field hili management hi matham da le ga itum progress sa parak le ji kuira kraitan na itum ni kuira mira kamatia sada itum we kanu thot we ngai are only AIFF license holders chung da le but most of us are unemployed thlai hang logic go itum hi ka da coaches bi hili employment hi matha da misi itum school big leader no zone le football ga le ka da matha mi pai ra clubs lim tha da exposure mi laga higher level itum mi pai kala as a coach you roles and responsibilities importance ka da later lay kala coach akawe career hi ka da le pai ji ku ra thang so mi ru rana ku ra mi da feel our we experts mi a ji ra khai sa ni chena itum mi moron da wa kai sa se in a remake up da ku ra recent mi ba shumli awe atami ashimatina arwi minitra rip khura ashiwe expertise at should presentation minitra rip mirror jutili itumi questions clay raise some man ga majan man ga vaisa seng ji hangai de li kare sa da kuira raising mi mushna awe atam ka khim du na ri mai thui da ning si mi ngai a ze hita da program ngahot mi laga itum le football we rei sang hi ka tha da kuira pai ra gi rong mi da le itum we arui ho sa mi da le ko ja surin than kala ji lang mai da indigenous hills network kala hi rang rum da le participate sa mi da le club to chonga association bing sai ko le ka jang khat ning si itum ri mai thui da football here is hak sang sei ji ka educate ka satar kar sai itum khalat ka thitar kar sai ka tha da hak sang bai ra areas ke ji lig ji ka tha na ka tha da singra itum hi ka tha chan phei sa thung rum thran football ye iwa khang ryong da ile management ni sam lo ji i na ba na o coach we line ni sam lo ji i mryo da i coach we line ka dam dar kar sai chứ thảo bây giờ ở bên thùng club bây giờ là national cái xem bây giờ community thì football racing sức xây chỉ phải là ít thùng ít là tăng huấn luyện lý được đấy ít thùng gì đi thế thằng mình phải là tổng huy phải là cất sau thì lại như này phải là thì người ấy này thùng ít là chán phèn rồi là cái thùng không mà tha chứ huy là cái club xem ta cái này tăng community xem cái gì national xem cái gì thế hiện ra initiative huy mình là mà thà ở bên nào chứ itum le platform chem me wang ka khaning shi dai la ga na ini topic khani chuya chu da ini player sa da itum football me dio do ta da career se bai ra ga chi itum na thei footballer ak sa da itum khang reo sa professionally khang reo club league khang reo sa itum alui we condition ai ni yong kha pe sa chung ha sang hang la ga no mi rin chang bai da le ga chi tung nó sản bản là thấy được đấy khi vang lên cái thùng này anh lùng đi đang thôi là lùng đi là đang thôi nào mà điêu được
thằng earn ra được này chỉ thằng thấy được này xả được này cái là chỉ mang mình đây thằng after football thằng mình người yêu được này players thằng mình life share xin nào chứ tao cái đó chỉ vì thì đi ra bài thằng kia đi thằng mình coaching line dùng bài đấy coach ở xa đây coach dùng bài chỉ mang mình đây thằng yêu thằng thằng sport science thằng PBA cái thằng khui cái là khang thấy government này là jobs opportunities cái chúng ta sản phẩm là cái thằng management này line đi sports MBA cái thằng khui khi cái thằng khui là cái thằng ở đây khang yêu của bài là cái là yêu footballing career của bài là cái hi ung sa của bài này thôi thế thì ta opportunities là thằng lấy cái chúng ta lấy được lấy này thằng là khang yêu của bài là cái thằng cái thằng sa ra cái gì không na player ra sa da hi na nào da người yêu của bài là cái na we pass playing career we thì na khi sa ra cái gì thằng thằng mà thằng ready cái gì là cái xem được cái sai thằng players mình lấy hi hàng ngày này thằng hiểu knowledge bạn lắc tới chiều vang ấy này thằng khang rêu hi football mang mình này lại cái tầm hi tất cả sai khani hand to hand cái thằng players ba chịu benefits lấy số cái gì chiều vang ấy này chỉ đi cả ở mà nó yes khang rêu hi vợ rêu thế nào cái thằng players sao đó sắm bằng hai pesa gì mà khởi thêm này chỉ thao cái đó man hay là tầm máu sinh cũng khá nhiều thằng mông cầu bà mai nào rồi đi được lấy coaches cái trong thằng suffer sang lọc sửa tới lấy người yêu hay trong cái thế vậy nè khiêu vang ấy là đây thằng management sang thiếu vang ấy thì cái thằng hiện mà sọc vai thằng lại đi cái là football hi cái chất tất cả sai rồi hi mà tất cả cái này thằng encourage sang cái gì này national wing đi football hi của bài sao là y khang rêu của bài sao là yêu thì y lấy cái tầm là cái y coach chui lại như rằng là cái lấy những cái thêm các coach sao cái gì là nó exam sao là cái government là job offer sao là nó sao vậy là cái lastly rằng đó là cái nó thằng MBA và tầm cái sports university li PBA và khui cái government job ha cái gì là lấy đi khi mà rằng thừa có vậy thằng players bình hiện mua horror của bài này chiều vang ấy này thằng career ra cái sao đó sports vị trí lấy thằng footballer bình cái vang cả cái này đó lấy này thằng cái thằng là thấy gì bà vợ chỉ nào đó người ấy là cái là sao ra gì hết đi lấy được tầm thằng gì sports ấy là thằng ấy là lấy được hiện tại sao đó rất là gì hiện thằng mà mình lấy là thằng mình chính xác gì hàng ngày cái gì cái thằng là sense người ta chúng ta khui được lấy người ấy cái football thì mang hiện là ý mình khi cái sao mình lấy mấy cái gì thằng lấy cái gì 100 li mi thằng là thằng nào sốc này á cái chung là lấy được tầm là cái lấy được cái nào người yêu ga là cái chỉ cái thằng là success sao mình khởi này á giờ khi tất cả các lắc tới là rồi thằng ấy tầm li thằng hi lấy được cái nào người yêu hi chặt rong lấy hi chặt tung là hi lấy được lấy thằng coaches mình là hi encourage sao mình say players mình đi thằng đi knowledge share sao mình say pass on sao mình say cái gì hàng ngày vậy đó cái là chỉ làm mấy đó thằng players mình hi khang rêu wi ara career ra ha shem success ji hai kha ba thằng mình li ari club li thằng share sa mi da le ari club owner sa mi da le football ng rewai la ka chung na ari khang da da thằng past footballers bing na ukhol hi li that is how football academy ung so la ga sa da thali ka chung notice sa da le mai career we na achukum career tung chingum khani thum hi li ka chung khem improve sai re hi burden nei la kai ung sa da le nei sit changai thằng ấy community hi li thằng ấy society hi li khi cái sắc lấy áo khơi gì khơi vậy thằng ấy hi li ari cái hàng thật đó club ting hi li sok là cái sok ning sel là cái thằng hàng này đấy financially cái chung khơi hiểu problem face sai thế cái hi li thằng football national ting hi li player ting hi li career xem mi se national sok ra được li yêu in now awi now mu khai mi yêu li ra rằng khai thằng yêu national xem này xem được li tăng khối vang xem này được những gì không thắc sok thằng tăng khối vang này chỉ thao cái đó khi xem xây gì ấy có vậy thôi li more involvement is only corporate being business tycoon being
ตั้งคนเลี้ยเลยเลย CSO spin ก็จะลังไม่ได้ churches spin อีทุ่งเวลีเลยเลยอายุเงี้ยเตะ influence สารไม่น่าเลยเลยมีเป็น psychology ลิจังแล้วก็กษัตริย์รังก็ไปไม่ขาดเสียมก็ไปวัดนี้ทุ่งเวลี in example ล่ะสัตว์ไปแล้วกันหังไงบ้างว่าclassic academy classic football academy มันพอไล่เลยเลย Reliance Foundation ดารา football academy ก็จุ่มเลยเลยคือฮีมีอะไรหนุ่มเสียมเนี่ยอีทุ่ง players แต่เด้อขี้เขาไม่เคยมีจีนุ่มเสียมสกไปอะไรคือว่าไงเนี่ยทุ่งนี้มันนี่ปุ่ยคำท้าสกตเลยคือว่ามันปุ่ยสกไปก็ก็ถ้าจะสกเอา yes อีทุ่งนี้ man power เลยอะไรเสียมก็สกตั้งคนเอาเลยก็จะคำท้าจุ่มเลยเลยคือคิดว่าเลยทุ่งนี้ว่าเตอร์เลย sponsor สามีกี่เด้อเลยจิลี่ยังสามีกี่เด้อเลยอีเวก็พนิมลีว่าจิลี่โคชาเด็กเลยบิงจิลี่ขี้ก็ตั้งสเตย์เด็กเลยบิงจิมีจิบิงจินรันซาเลยกัน national จิสระเชื่อมสักเรื่องจิว่าไม่ใช่ช่างมันก็อาทุ่มนี้มันทำอะไรเนาะ backup สามีเลยก็ financially โค้ชบิงลีมีครันมี national บิงลีสามีครันมีก็เลยจิลี่ club จิลี่สังครันจียังสังมีให้ครัน ground facilities มันทำอะไรเนี่ยมีให้ครัน infrastructure ก็ยังมีให้ครันคิดว่าเนี่ยต่างคนชอบคิดอ่ะอีทุ่งมิลิตาเลนมันจะน่าให้คิดเลยได้ทุ่งมิลิอีทุ่งคิดว่าเนี่ย career จุยมีแต่ไม่ไปกี่เด้อ professionally คิดว่าเนี่ย India คิดว่าเนี่ยจุงไม่ได้ player มันสอบไปกี่เด้อเคยทุ่งมิลิเลยที่ทำสอบเนี่ยอะไรอีทุ่งมิลิหิว participation หิวอะไรเลยเช่นน่ะจุงไม่ขาดเด้อหิวถ้า participate ก็ใช่คุยรังสังไงยี่ทุ่งมิลิอะไรอีน่ะไม่ช่วยอีกับพนิงหิไม่ช่วยก็ว่าหิลิเลยเด้อเลยใส่ก็รู้เนี่ยเท่เลยเลยอาทุ่งละ feel ซาเด้อเลยหิสัมผัสเด้อเลยอีน่ะมาจุกแล้วก็อีวินิงลิฟิลซ่าส่วนไหนเจ้อีครูลิก็สกทางขังเรียวฮีขี้ขลาก็สิมันก็เทตั้มจิเลยอารู้อยู่ถ้าดังเรียวไฟคลับมันเลยสามนี่เอคาเดมี่มันเลยสามนี่ถึงได้เทรนซ่าอะไรเขาจิเวตั้มจิเลยพุงโยแบบดิเจอร์สเทเซอร์ตั้งเลยเลยอาชิน่ะ under 5 feet 1992 93ตั้มลิสกปั๊มนี่จิจิเวตั้มอุณามังไงนะพุงโยเจอร์สนะunder 5 feet organize ซาแล้วก็church นะ senior เวล่ะจิตหาเดฟุตบอลลีมันทำอะไรนะสินะฮิบสาระหาเดที่อาจจะรัสมุนเดเลยอาชินะฮิสาดักเลยฮิวฮิลี impact กับจุงกเลยเดคุยว่าอีกท่าลีละก็จุงกับ motivate สามีอีกท่าลีละขังเรียวฮิลีก็จุงกับ interest เลยสักสิก็เลยอยู่ส่งฟุ้งมือฮิตจะตัดหนึ่งส่วนเอาลีฮิก็สากิดักเลยฮิลีก็จุงกับ help สาคุยสิเนี่ยถึงส่วนเอาขังเตลิงโซลเลยอีบาถุยไปจริงฟุตบอลจุยทรูเจน่ะยาระ interest เลยคุย build up สาคุยเลยอิมเรียวไงที่เอาก็ได้ yes อิมเรียวเรื่องเอาก็ได้ไม่สิ่งก็ไปคิดว่าสาก็ไปจิกท่า substance เนี่ยเลยอีดี control สามีสิขังเรียวนะแต่ผมยกตัวอย่าง organize สาระแล้วก็สามีก็ให้ก็จุงเขาว่า players ก็จุงเขาวิมังราคุยเดเลยภาษาเรื่องนี้ล่ะก็จุงเขาคุยเดเลยได้สิช่างไงแต่อีว่าที่ก็ท่าฮิต churches เป็นเรื่องจุงไม่ได้ก็สังไงchurches เป็นเนาะ pastor ไอ้อะไรมีจีโฮแล้วก็ yes มึงเราคุยไว้จีก็ใช่นะผมยกตัวอย่างอาจจะอุครูฮิลี yes Christmas with tournament เขาจะท่าสารเลยฮิลีอาชินะ nationally ตัดสามีให้ hard อาทุ่มอุกลงเจงสักให้ก็แล้วอาทุ่ม mainstreamly คำชงบงจิลิคุยคงฮิลี role ก็จุงก็จังเลยแต่ชิดจังเลยแต่อีทุ่มมิลิ churches leader clipping CSO leader clipping long now leader clipping นั่นแหละฮิตท่าจุงไม่ได้ฮิลิ involve ซาแล้วก็นั่นน่ะฮิลิเฮียร์ก็สังทรานนู่นพี่ชายขลุ่มมันนี่มันนี่เด้ชิดจังเลยคือวางเลิศก็มังลาคุยลิ national บ้าจิลิเชมก็คุยจิลิน่าชรุกจังดักลิจิตหาวก็ได้ฮิตท่าฮิลิจุงไม่ได้ involve ซาเขาก็อีทุ่มมิ national อะไรก็จุงเขา leader เลยวิลุง career ฮิ bright ซาไม่ขาดเลยคิววางจิก็อาทุ่มนี้ platform ทำให้เขาอันเดียวเลยอะไร platform นี่ละกันเลยแต่เลยทุ่มนี้ก็มีขังเรียววิสัยได้น่าระยังลูกเคโลอินเดียฮิลี national เคโลอินเดียเลยเด็กเลยจิวี under 18 guy ก็เคโลอินเดียลิงเรียวเด็กเลย national ปีนี้นะตั้งแต่ government นะ bronze medal silver medal gold medal สำหรับ government job eligible ใช่หรืออีทุ่มเท่ก็มันนี่ government นั่นแหละ Olympic ว่าแล้วก็ gold medal คงเด็กเลย tournament ก็ฮักลีว่าแล้ว nationally ว่าแล้วก็คุยคงทราน government job มีเด็กเลยแล้วก็อีทุ่มคิววางไว้เนี่ยอีทุ่มตั้งคลิกไว้ในสกปรกทุ่ม
Itu mi career li khiwai na ji achieve misar thu. Kiji tharan itu na kapai ka hung tharan itu mi li national wat khai na ning ne da shit sang ngai ba. Itu mi li ngriyo sot wat khai wa ngai na ning ne ji ba. Khiwang hla ji khai itu mi li right platform ari thada right itu mi li tam ji thei khran bang. Itu mi support saran hi masam phang thu ga da ayali infali later play ayali later play players ting jina ma thamai kha da develop sa phung le chi thai kha thumi career lia thum da ma thamai phung thiaw ra thum da tui chui mai phung thiaw re chi thau ga da I thung wi tang khro hi li inborn talent ga raw talent ma thala khai ga chung kha le da le I thung wi li shape sa ga pai ma thala ga hai ga chung kha le ka I thung wi untapped talent ping hi thada I thum hi da mi da pa mai kha ba talent national career cham khui ko bai chung hi siman thiaw re che na I thum chung mei da na hi khai li participate sa la ga national we lai ri ka tam ma ngai na thum li government job sam phang khang sak ning la a thum li khang re wai na la government job sam phang bai sam phang sak se I kala a thum mi rin li khang re wai na thum li la ring bai ye ge ji hi I thum ara tam khui khai ngriyo khui khai a sa dai thum hili ong gi sham tam hili thum Mathamai da national being hili iwi uklung ning yang tong laga mathala ge na ina tam ge stage nana tam ge stage athim thei khwai wang hili hotna da le clubs being kala hili coaches being hotna da le hili thum civil society runo churches being runo business li hakla ge na sa da le being runo corporate li le da le being runo na thum sai ko run la support sami lo I thum tang no chung me da sem sok sei national being hi career ma thak me ya platform thak me ya pom ji li chi pom vai sa sei gi ji hi ta da thang sang ngai ning shere kuira race mi va shum no experience ling hel laga ka thada khamreu na ka successful sa bai ra ga ji chung ka hang mere yes educate sa pum ra ga ji ba ji important sala ka kan sad le kala with churches with CSOs with both responsibilities like chung le man le are my questions and answer around like yo me ka interact how man now say are we ka khne sa ri na queer ungring ka shum le tam hi mi ngai de le tala ka na it we abang hili referee we line hi itum ka da cha pa are reality ka tha le ka da dam tha sang pai ka le career hi ka tha le lak lo ji yo me ka share sang mir để make up the tàu số in han ni ning shi chúng ta bằng sọc tới khi cái thằng là phải ngoài platform commune and soda đi ra referee vào cái shop rằng hàng không mì ngoài atam không mì vàng ning shi anh đi atam mì đó về mì đi thran này hi aje mà mì mà cứ rim rồi ra mình tự yêu cái mà rồi 이 리프리사나도 진공 통나랑아래 통나랑 가요 가는 미리 히그다 플랫폼 커뮤니티 아침에 first time 우 미리미 지금 우리도 진공 통나랑 가요 그러자지 하나가 상품을지 야리는지 나도 그냥산 삼이로 오 이위 통이가이 자자가이 sinh cũng thùng rào vì sinh cũng thùng rào can thương cái vì khởi trang gì in được tiểu khờ因为mga di mahang barang di no thum sai ko di share sau cái hi 90s adamai na ukhrun free association ni krana bin ni miswar ga 90s adamai na free sara pa kai ko cái chiều adam ni va cầm réo rừng réo reframe này cái chỉ đi vô cái chỉ rung sang vì chỉ khiêu vang cái gì cái Oxford District Referee Association Referee Association mi chung sa tu khờ thốt mang hao chỉ thấu cái đó không đi thốt nó thùng không trốn chỗ cái đó ý là đó ninh nay nó chỗ này học bỏ đâm chơi mà rồi mà referee training cái 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 đó này cái chỉ thằng làm mà nó cái khả bên here đó mà ông sao thì là rằng là chẳng giờ đấy thả thì mà cái đó sao cái đó referee nào đó referee mới rồi tùy referee thì cái đó
ukruli tournament no kasa ayar mrewi tamba ga wi referee tawai wi ga ka phong sak 지다다 사야숨 그지 그 이위 우kruni 이위 닝니 as 센터 이 정말 핵커 토트리선 가야 됩니다. 그다다 미람리 와이범 슈르가 이 정말 동네 디펜서 범 슈르가 범무장을 그래서 그 쪽구이가 이 암파리 크레디 리프레사가 제가 암파리 다이렉트 에노멘 사르가 레지스터 사르가 지다다 암파리 트루엔 상석사 그래야 된다. 그래야 된다에 그 클래스 4, 3, 2, 1 등 와서 지타오기다 이웃님이 가이 챌린지 다들 가이 냐고 공 미리 와이범나 그래야 좀 쇼나오기다 아이 다들 샘플 평러 저기다 이 그래서 그 동그리 아프마징 신도싱돈 그 동그리 이위 근력 화동리 리크루트 사바이 한바이 조 이통 당후 나오빈 그다데 마이데미안이 디펜서범 슈르제 이금 당후 나오라 이통 그랬다 사실 과이 아통비 멋지 함래 이통 그랬다 공식 과이 사락 저도 동돈 찬찬 이너 이위 인트레스 퍼스널 인트레스 아이너 이위 퍼스널 나도 이 그도 왕나도 항스데 닝성의 그라미에서는 라이프가 리프리아게 이tum 그래야 되네 뭐 사라게 지금 이tum이 근력 발휘를 지위 이tum이 알아온 순사들 성공을 너무 많네 그래 리프리아가 기치 아크라도이 감버스리오 위셔노르라 이tum이 쇼르라 본질을 스토킹질을 따다 이좀 키스가 동이 그저잖아로 그 컨버스리 사서로다 상하이라 머사그를 그 중을 레이사가 몸이 지타오게다 뭐 지어덤질이 뭐 이로 드롭 잠님네 아루라송도 잠님네 그지다르라 아동 민상을 와제다 이외 언복에다 있는 부트인 로미 위셔인 로미 홈인 로미 아통는 너는 민상을 가제다 지사다 리프링이 이지다도 주인 가고 이가 하나는 이 그때의 너 동네 이 그때의 그레이트 quick five 하는데 그 백그라운드 우크루리 리프링만 그 성물에 성이가 다더라 그래서 그 핵 줬다 라이지 다도 너 동네 지대 흥하네 또 지우야 농들이 뭐 니선도 그저저 우리 어떤가도 랑전 그 란딩성 그 사티주도 당군이 피파성 가이를 내래 피파성 봉이 이노 편에 금대도에 머니부르이 나가노 그동거 그 분노 그 동거리 피파성 봉이 우크루는 크리에네 당쿠는 크리에네 그 문위 삼르도 그 지다도 닝성나로만 그 피파로 성공하는 아라 내셔널 그 다히 이슈히 미 디나 바타이리 그 리서치 바레바 미야만은 쇼트더드리 더 히다도 라마만 기진득지 다들 메이크업도 히 이슈히 라즈음도 그래비 그러다 히 당선은 동물이 대상서 나오기도 히 메이크업도 이 히나 좀 항직 분데 아유 그래고 가지고 더서야라 아라혼 도두이 렉스나 티슈가 아라혼 도두이 리프리아가 상하야가 리프리아가 사고지야가 레메이크업도 그래도 암파리 다이렉트 리지서 사고 암파리 다이렉트 노사도 삭사네 아라 리프리아가 사고지가 AFF 아싱기 다이렉트 그저위 이메일 어카운트 슈어가 린 넘버 애플라이 사라 레메이크업도 린 기저히 이 동의 referee identification number 지네 린히 아까 이 동의 기록에 난 거지 그 시바의 넘버를 하라니 린나도 시도 미가지 미 거χν이를 뭐 미리 봤네 아나 린 넘버 악시도 이슈사가 이 아무 생각이더라 나도 저 넘버 하는 꼭 가네 나도
其他的啥嘢，这呢，伊呢那位很爱爸爸，俺可以托提，referee 么中生人，来的来宾hier人讲着慢慢那个 interest 是那么慢推开了的，推，这套的呢，阿登的阿同的人，没，伊呢 clinic 啥摆啥米，阿同的hàng stay摆hàng stay，水个摆水这个。雷拉的来，阿登拉过阿瑞希人，期望着这个 every tournament， 阿看么说么看话台，he 期望的咯，要如赛过了呢，对的 ，referee 并he， 阿登忙你拉看了啥票，哦，看了he， 中的 tournament 的中的 organization 么啥处阿不米的，这套的。referee 并he了，当我们这个摆个，阿种一种说到摆个难摆了，都不知道为 line 嘛就是我们就推了，不知道为零个摆，不知道为恶推摆，两摆个推，那个阿pom不知道推摆阿pom推位，我认为 referee 现在 referee 啥现在，一种每天前推摆的起个，我认为一种为阿pom米的，一种为 level 现在等等，个。一种为，大家一种为，阿龙为的行看来个嘛 ，referee 为看上个话这个中个来么么，个以前的那个这个，阿登的 clinic 啥米克，阿登的 seminar 么种米克，一种嘛 referee 边呀 ，activities 是个张个同为提的，个张投入的，个张个同的 activities 是。么他们的才是个外，个叫为 fitness 嘛，安放的跟得上面这个，但是阿位一同为阿为的 fitness， 么的个 reflect 我们上面同意的 activity 阿为 fitness 呢，看嘛大呀个啥 reflect 个啥个这个，一同为的没，伊的阿位听是那个中国人么没，共同谈那的。fitness 么也个，蒙红的那个，开口的等上面当然，很直接那说呢。那那是当然，阿维推开啊提出的，阿维推开啊提出的，那个啥当然，个人那的看那个，那是真的讲明了，叫什么不没。现在是 referee fitness 啊，东西都得到谁就是，伊拉那呢，现在。阿等 referee 一同为 referee wat na promote的，阿为来的是 team 并行的 club 并行的，啥玩意个 referee 真玩意个，个这为 club 比方的得搞啥嘢，个这人比方的得搞啥嘢，是阿等的就好难米了个 referee 乌克兰亚为来的是22呢。22 ही active 13 bang ले रहे ने 13 ले हुई ना खंगते नहीं चला कचाओ ये साथ है रे कल active नहीं तो किधर tournament खंगजा tournament state level district level ये शिचिन सब शिधारान जीवन नियम लूर साथी शुरू असम में शिचिन भाई तो जो किधर भी थ्रादो थुमी ना निंबम द रेगो fruit district whole fruit district dong mai wang chen hi ba he ba isum awi taw la sim na mai dai khang liao hi leader si chung song sak se ma tha song sak se je ka hi ngurum de referee ne hi ngurum mai no thom da player sa ka khom da se mai ya ka team ya ka se mai lo match conduct so so je no match chung liao la ran referee jong ka mo ne bai chen ka thu khni he ba 방신을 디벨롭이 사오는 거 이동 당후의 레익성 학성이 히리라르지 이 양성 항아에 저는 어느야의 다다마 다이라가나 에 리프리 모빌라이즈 그 사이 아비 항들이 아범 그라 팀빙 사고로는 닝성미르고 그 짜자위 그这呢，
他的行李箱，搁在这呢，他的修理来你的，那个拉路的，宁生的行李箱不够，就把这 anytime 一个 contact 上面咯，一个就讲一个怕米给，个来买个的人家呢，人家 apply 啥不了，人家块的人，个这人家个怎么说呢？个家伙呀，我的我们呢，啊，we document we 这个梦为了个家伙就我的这块的人啊，个非要会。不忙啊，这里非要会 activities 这里，个他的啥呢？也 reflect 个其他人个这些 loss of the game 呀，提出的 loss of the game 呀，提出的啊，这 reflect 好不白开呢？好不这个让的生空了，让的 assist 少了，让的 reflect 少了，让的几把把念呢？可啊为等看。reflect 啥的 reflect 呢？其他的啥的就提出的就把这的等破好了。现在是那个一个项目这个因为是这样 cut， 您啥子那个？您啥子呢？我们没一些成功同样让来的，一下的看到呢，也的等等，行爱您个中心的来的，那三毛的，那三毛的是，那的老是老平方。reflecting 的这个什么好会那个，因为这个什么来啥会那个，啊，他们这个人生的，我们人生啥了，啊，他们 reflect 的รักษา他，啊，等你的，一面说不了喂，我们期望的这个 any tournament state level 噶 district level 噶，在国内 district match commissioner referee assessors 没得呀个 referee 因为 activities report की AFF मुझे होगा भाई तो और ही मैं तो यानी हम कोई लगा अतुमी ट्रेन तो होगा जगह जो होगा कभी तुम्हें referee लेकर रेबिंग ही activities report मुझे होगा या का अतुम नहीं देखो हम देखी सब activities report की क्यों वांग रहे जगह आवे promotion rate Our creative class 1 to say, our category 7, creative 5 and say, our 7, our 7 and go in 7, 6, 4, 5, 4, 3 there. The one have a 5 having 2 being it will be national beginning. The told me that I told me, but not have I to either single life. 他可以去帮啥事做的，因为没你说到中国的个战赛业，就其他的来位的西班牙 district 啊的 match commissioner 啊 referee 是他们可以啥办法做，啥干啥都做这些，因为每个中国的个战赛过，因为 personal 呢，个那个后来的那个生命家们来对的 interest 我们可以帮对，其他位的拉少了。一心到了味道，因为成功嘛，那来上面，我上班就上面，刚才同龄人上班的，说这些东西不是这样啊 ，85 in 1990个 plan， 因为我说这些东西不是82个 plan 想不起记得我上班的啊， in 1982个 plan 就我想过这个 match commissioner 呢，referee assessor。啊，这个方面我后来评的，至少是 sacrifice 啥的，我们产品的可以过，要为啥的可以。现在，啊，成为 activities 呢 report 这个好的这个，因为说呢做什么，因为说么子，因为 contact number 么子，因为 command 么子个 AFF 呢，啊，成为 activities report 这 approve 上的。activities report 这期望的这个，referee 呢 ，national referee 呢 ，FIFA 呢 ，state referee 呢，新古马的 match 20 conduct 啥不呢 ？match 30 conduct 啥不呢？其他的啊，同为等一的还没，其他的啊，同为 activities report 这啊，同的可能啊，等这里或者的么子好个一个，啊，同为 promotion exam 个他考他干。away report 就那个那么干办的，那么他办的，那我一发对，那么啥办的，那他对没妈妈的，
就一方面嘛，当然个呢，啊，同为一定的是个错的可以，但是我要容易的，没成功，啊，同行我个同样让个，一可等个，有 interest 他的，有一方他的，东사람이가 이리 그 중국의 수위를 공부하면 그 중국으로 소득 금리를 내보면 쟤는 이는 한국에 봐봐 아무런 내 생각할 토다도 미리 그래 우리 토도이 다다 무슨 사고에 어떤네 쟤는 이 무척으로 이래 늘어 다음에 클럽 레이더 그래도 힘들어 무척으로 리프리 cái shop ấy như tầm đó không mất gì không phá đi mới suy đó rồi lên sức ngay cái này hiện đại cái nào anh ít tụi mình rót không ra thì rồi ít tụi mình không đeo đi để ra sốc sống được rồi suy đó mới đấy mà rồi vào refree chúng mày ông có à tụi mình khát được không ăn gì là lấy lên đi ai ở đây vào ini vào mong sẽ một ngày cơ nhưng đi ai ăn sao cái anh mà tham ấy đi ít sao phải sao 아야 너 찾을 거 이는 더 벌용 회사를 아야 너 지태줄 거 이는 큰이 된 거 회사로도 그건 레이모고 위도 리프리지러 뭐 다섯 내려지 이거 분님 이거 샴도 그이라고 가면 레이더 그래 희소노 희리 리프리하고 동리 뭐큰 돈 사이 그 액션 그 파이제 레이쇼니 그 이름만 보면 리프리 뛰어 나오거든 액션 그 구ሾ만 하거든 그래 그나 어떤 일이 힘이 그 좀더 내가는 저는 나도 람노비니 한가면 이tum 긍레오히 mga 왕석서제가 히바에 리프리망을 짓네 플레이어스방을 짓네 큰이히 방생물과 서트와로마가 이tum의 퓨처히 그래 이tum의 영원 살고로 이리 따져 나름 진리에는 국성 아봉 지리라는 이 회사도 산구에 저는 아주 매 신공협 그 살아가는 아봉이리 히다도 플랫폼 금이 미시라게 링파라게 나도 엑스페리언스라고 나도 이리라도 3일 중에 링파나에 뭐 나도 한강에 딱 중국의 신공통이라 그래가 거기 함실제 많아 그래 그 이통 아무래도 뭐 뒤속이지 내고 있다 너무 큰이 맡아오고 있다 알아면 나도 그밥 빙지나다 뭐 런더 브론즈만 만는 거 지링색 완화시 주 미시라네 이치에 그 없는 것은 노이 가장 그 experience 상타가 이 정도의 situations reality later 그 다글지 share 사고 좀 그닝시 알아 아니 미닛 나리 볼로 바이 정말 그 외다 그 두마자다이나 그 PK creator 나다 미나이리 management 위박리 management 림탈라가나 yes 아던 이 resume 띄오미가 항해의 players management 나나 그 탈라가나 club 아후 management football management or as a player 이tum 그 하나 manage 사고 이tum career 망아방 이러도 오지 띄오미가 그 share 상에 We pick up the indigenous hills network we team the Sorintan in particular initially Tangkur Luram football revolution graph by attempts other Ilian Haka Shuruku it mounting viewers Ilkasha take with Sekul Ectomisal football development graph by football azak matay shok wai magic thada pat usuk ban thangya ri pat usuk ban ahi it involves process management process kusung koi sports scientist football scientist being football expert being hanghai it machi da with the ka in a iwi sports management angri meaning will actually finally study sa e case study daily the kasai we showing as well kasai we fighting kale sports management kasi thani
he area chung cái area của người đi phải đó tâm sớm mình chỉ đấy cháu bây giờ mong xuống bạc xuống chung này sao cơ question ini specific sada prepare sa vai hang sa sik jen atam orang li ta za bin ta phải phun cái sa vai cơ he generous có bên hàng kis tâm à thấy mắm thấy cái gì à ông chỉ đi tự giải bom yang bom ta ram beli cơ ít người ram hili bom i rali mà thấy sao nó in mà chụp quỷ in sáng chụp quỷ đi William Pettigrew nữa ít người gospel mang gospel message mang ra đi football ra đi hơi thùng đó football hi bay awi along đi dâng đất lấy cái thấy làm thấy số cái ya really back here thì là cái gì mà thấy tụi đó ít thùng đi hi bay thì tiêu số ra hi nhầm mới tụi cái giật bay này à chỉ tăng không lấy đi nữa ốc tụi civilization bay nữa super city là ít thùng đi social issues spiritual issues đó health issues cái chung số này cái hi li it is how I cái hi one of the best channel here to football. Football he highlighted here. Football it is not just a game, it's sport mountain. He it culture Southern. Every festival, every school, every church by he important ingredients has Southern. So he taps up with the guy. Taps up with football cái thế hết lòng thế mang taps up rồi. Cái gì he lên bốn hai người. Cái này là urban way modern football context in hàng football Messi show ki fielder sa cái lap train sa người Messi ăn số một lần walk it involve lots of management process itum na clubbing na prepare sa he will basis prepare sa jeng cái kan na atan wishi chung ga hangai re club will pasa ko pai club he kin the lifeline or club lifeline kin sa ne to the se now hili thum aroli chung ko ishi club aroli le ni brainstorming session ku ga ko phan ni chung in positive way sa le ko football club bak le ga tournament jang la football club bak le ga team le na cái gì mà chúng ta cái hiểu argument này now the counter argument is the football club chỉ phải là football team là football club hình thế này football club hiểu it is an institution the institution nào liền cơ nation nào liền cơ economy liền cơ cái gì question này it is a must be essential sao now the economy cái thằng đó mobilize sao hay thằng này cái thằng đó stable sao sẽ được stable sao hay thằng này cái thằng đó multiply sao sẽ được cái chuyện theory chung này chuyện post chung này cái lý bài bài này cháu đó we expert in study sa hai hila comparative study of club management between rural and urban then it rural be we you prove that FC so we basis sai urban issue là chung win sai now chú sa hai urban area town city ki sa hai sa mo itu village level sa hai sa mo ji findings le kala hili itu tong te itu we ideal jar Indian football captain baju putih ana scheme FC itu ini club run sa de we academy run sa de bang assist kami thani baju putih na scheme FC ana ko no main player le ani chính là Delhi baju putih football school da tu hit zone kya ni hau e osam le how firstly center with Timah are in Shara how 24 center there and one of the most successful center now sponsor the rock actually mobilize sounds it detail Japanese the diga hado it Sigim FC he was awaming brand baju dia brand le with the Sigim FC direct Nike sponsor most some next year he I direct qualifying rounds qualify side next year collapse there is a great factor Bajun dia football school diri pay sai ko ri he will kum the plot le hai le tu hen aru kya ka den tu and one of the most successful now
the international community recognize he cái thằng gì đâu along mechanism bao giờ cái thủ lĩnh take by me that chỉ hiện ra lên bao nhiêu cái mình brand gì market valueเลยเอาแต่brand gì chỉ những đó thì main mình thu đượcเลยmình thu atomic thìอาหารสุดเลยเป็นใช่ที่นี่เจริญผมอาหาร IIT product เลย engineer เลยที่นี่ IIM management product อันนี้ฟุตบอลที่เริ่มเทปก็ได้ analyzed into market ที่ยังเนาะอันนี้ market share into ก็ฟุตบอล culture ยังเนาะถ้า share ก็ invest ถ้าไม่ break even point investment return of investment สมองอาจจะ success ได้ once อาจจะ success ได้เลย community impact ช่วงนี้ impact เลยอันนี้ product เราส่งช่วงส่งถ้าซะเนี่ยที่ลงที่ผมจะเรียกคลิงทางนี้ environment จะเรียกให้ทางนี้อ่ะเทมันเท่าจุดต่อ club owners เป็นผมเท่าเราส่งช็อปกี่ละทำน่าสักทีถ้าซะเนี่ยอินเดียวิชิโคลิกส์เป็นตัวฮิลิเฮลที่สารพัดนะ you put down a small town เลย population ฮิลิเลยแต่คน population 56,000 เลยitu lucky ada handakเลยนี่ very healthy approach อะไรราชการcertainlyฮิลิitu challenges ส่วน face ของเลยituมี industrialized society กับ new industrial society sponsor รับไป sponsor ใครขี้อาจจะไม่รับไปก็ only when our sales is improve สักไปอาจจะ company นี่ corporate team sponsor รับไป blind sponsor รับกี่ทีนึงour sponsor คุยไว้กันเสร็จ approach อาจจะได้เสียแล้ว club ที่อินเดียที่ต่างๆ community เชื่อใจunlike other institutions club institution purely example นั่นของ VVD เลย NGO institution นั่นเลยที่ว่า independence นั่นเรื่องสักเป็นที่เป็นว่า autonomy independence นั่น fan base ไม่เลย fans community ไม่เลยเรื่องสักเป็นก็ football club ที่ว่า fans community เลยพร้อมจริงแต่ก็ fans community fan base เลยพร้อมตัวจริงก็ทำสารก็จริง approach policy program อยากว่า club ที่สักการ์เลยแต่ football club ที่ว่าinvest owner being invest atum itum tang ko project lim sanar ka invest sanar ko club i thiola bichu ko shinga bai ka ta the ring se ge je itum fund mobilize ko from the grassroots level to top level club a kan before the meditation and only infrastructure to ko sa je sak chu ni ta ko infrastructure ki pain ga itum elected members through government through ni ko itum infrastructure to sa bai ni the infrastructureเลยแต่ก็ในฟุตบอลมันยังล่างชิบุชินาไป now the Brazil in South American countries Brazil Argentina Colombia อาทุ่มนี้ very poor infrastructure อาทุ่มนี้ society อาทุ่มนี้แต่เดี๋ยว society is black only thing is อาทุ่ม football culture ซึ่งอาทุ่มนั้นสักกี่สิบกว่าอาทุ่มนี้ very rich football culture ที่ก็ฮักกันเองเลย but the only thing is football culture here football market change you know culture here we are going to translate it into markets market legai thani hili football with business football economic activity le bai football economic activity le hai thani sustainability laws jihan ne kre the population with factor azan lo hili sponsor te mo micro or mini sponsor ata man lo to survive sa bai jimini ko club ba hai susuna ko sustainabilityแต่หมดทุกคนสามารถช่วยช่วยเนี่ยอยู่อย่างส่วนเป็นที่เราช่วยเลยไม่มีช่วยเลยแต่เลยนั่นตรงนั้นตรงก็จะว่าเราจะ society กับทุกสายกันอาจจะ share ชาติเลย responsibility ไม่ใช่ใช่นั่นตรงนั้นที่ว่าทำสิ่งเราไปแล้วนิ่มได้แต่ก็จะว่า own policy เราปรุงไว้ชาติเลยเฮ้ย in addition to this เราก็ได้ก็สมัย club มั่งเลย football player now strong week bunching with grassroots academician me player week bunching order bunching no jita club sai the club week bunch sustain sang say that it is association to the text liver utsa sa ki say the utsa will main responsibility ki association main responsibility no our he were india rimami of to do design sa practice sa da ni our stakeholder he giba mo ko 지리정들이 association들이 클럽 등지는 지는 멤버 지는 스테이크홀더 서비스네 지망문인은 아tum의 클럽 레이더의
I will tell you, ABC 1 to 3. He could have the, depending on the situation, association could have the responsibility, he got haka, we would have the Texan to sub to me. Survive here, the Hangshell here, the Salo here, Sharia, was at that house and association. Just we love Joshim decent salvation. Then the third time of the between membership sharing stakeholder levels stakeholder sharing club way presence being stakeholder sharing he handle the whole business in share good PK created talaga na itumui managementก็ถ้าจะมาทำไม่ไปจริงจุ่มก็ share สามเมริทอาชมาเดี๋ยวไม่ก็ question answer ของฮันนี่ละจุ่มมีแต่ฮันมีเรื่องสิ่งสังเกต而且可能我说的为了说明对吧呢 as a coach 啊会 roles and responsibilities 是 key 或 importance 是 key 个了 as a coach 就当可能变 career 上的mga vabay de la mga vadlay lang sa ito ka share sa amin. Thank you so much, Mr. Sorintan, for the good time. Our panelists could probably share. Our specific salagina that we experience kala iwi topic ili related to sai. The importance role of the coach main focus salagli hi itum kala to bang manim. Matai lagina coach ahu responsibility the main roles of the coach itum focus si matai lagina the grassroots foundations need to focus on the clinic. Matai lagina. Kiwangli jika hiwi tata in a coach agasada ari karnawing ava being chummi the rasiti likite overing pamire. Foundation, the academic foundations or grassroots we are lungli itumwi concept hili keteuga take we are going Jibaba itumwi in a coach agasada national being the ava being atum parenting atum kataran at the right time, right moment, we atum di sangra national being the academically sangdakli he matalake na atumli kiwi importance jibahi main sada ava being focus on some level. Tada academy sangra he will play football. Ka atumli hili nurture sa ni da atumli academically sangdal ga atum benefit hi kile kli jibahi hili itumwi ava being or itumwi karna being hili. Ka chung ga jana study sam focus sam madani. Ji tumwang coach aga sada hi that the ninjor lagi. Atumli academy that sang saktakli roles, the roles and importance roles kachungli. Atumli ari discipline wise no. Matai sang discipline they forget it. Ka atumli nutrition hili matai lagi important ahli dilete. Atumli bones and muscles. Atumli growth. He kiba atam ni sa the right time he kiba atam ni klei jigi he academic atam ni de that ari he will right time atam ni de thaga itum ava being ara that families that the real masakai the karna being he matala kan he focus on the grassroots focus on the academically focus on the matala kan jigi roles thing sangai along with the Ari ina tada he kipa against something many ka tada mi ga chung tada he pom de le shasar le awi circle saki jiba jili encouraging sa la ka discipline ba jili reader and discipline male discipline male but how we can provide to them ka tada tina atu discipline le sa fai le khavai ba ji ka ji khiwi arai ne khi na sa six le ba ji masala itum direct discipline by our character by the judge sao ka awi academic sang sakdak le hili e coach aga sada ali kiwi apongai na ali nerve sa by kiwi activities na ali in the right platform jira by gi hi important sala ge jena awi zatwa gi le mamang hiwi shongza hili
aba bingli or karna bingli talai na phapta sa ngai pa ba academy di samde hi na oba jina awi talented sa potential to kachung goli sakre ka itungwi apam hiliba academy di samde hi zingum thada phaga metric pass ga yuti or thada trip thada shini ti cho ryo masuk no jipa wi hili matala ga ni hiwi style hiwi thada chatna bi ne chati wo kai na hang hai ba ro kyuwa na tumli zingum shedwen kyuwa academy di mrasang tu football yo thwe ko as like for mathiam ni hiwi concept hiwi idea hiwi the company he ever chak encourage tum samne kyuwa le jiga football he itum coaches outside through football in education he balance salary the success atom we career ji manga la mai khoi football he not only professional player ha on the football players are professional players already he we currently we cannot nobody can give kipana ko mirror are we academic life are we grassroots life with are we decision making are we career ji with kwema mani ji ne bo atala kaina chili itum coaches being he national grassroots are we academic being we avua khane itum in start physically totally the 70% 80% physically to involve to me the yobam the clean so are we matala ke nahi tum coaches we academic legal thadi assembly ga thada care ku mirror chi apongli thadi na chi ke wa highlight sai khai ni aram matala ke nahi tum we coaches being players being hili ga thada tum exposures tum we platform which we matangli la hi we coach sa he very important roles are khane itum academy le certainly kai kana la hangai de that club academy le de academy a khale ai khoba there should be protective staff kyuwa just itum here the tong we want that encouragement itum I that academy in the sense of like that the ari an ishi satan na hangai de by jung tu dia academy sa de kle ayardi that in a single kani kat manduli bam sai chiwi life chiwi academy ran sa by jung tu dia sa atum condition that the kani enle business line professionals line the atum business line just atum atam ji waste sa wai atum li busy khangte apong lim that by sports li physically mentally socially fit sa wai bangai na chiwi academically national sangli kai kharba jina ba in a full fledged professional way jida da kasa le jini idum ya lungli la abawa ba kai kharba chigta we da idea chigta we apong ina la da now ba hi da ya we da khanglik knowledge ang kai da atum ngarik theore gji we terms and condition we apong le ga jung khule you will tell you quickly iwa chila to kai mele mele kyubang awi mirin we career action ni de thini chena idum chili le research idum yam ka main atumli idum na sagi gi main academic atumli protective atumli ka da atum exposure hiwi grassroots we ne academy we na atumli ka chili transition from academy to youth level as a platform immediately from youth development to senior team but he if academic to only he means he focus on something after we step exposure simulate go are we it national level he kubang maneuver are we sediva round class bina it production level ne amin bajiwa tum the clean chi it we that well paper well plan well that it we procedures ili it he mushu
Kamusung na sang delay, musung line na sa delay. Even the players to production, for example, Ari Lemechino or Marinchino, Onsungino. Shem the clay, he will local academy in Shem the clay. But when in a higher level, it goes to a higher level, we protect the local, we protect Ari graded around class minervan officer the way. He to Matalagana, it will hip hop tare. Academy are like it with position to paperwork, it will structure here. Machine line is a survey. Laga ultimately expose his step by step. It will be laga it will be clubina, it will be protect some success, it will be academy way. He important salary in a Hangai. And that the supplement, that the positive salary Hangai. It whom he atum the moon of Jibahi, that the Mungajon he sponsor he Sangari. It will be Sanga that he will condition right in a Matalina. Kantebaji Tangsel Sau, Ari Tangku community link Rodley, IS Young Rodley, I link Rodley, State link Rodley. It will mirindi, he will benefit, he will cantana, he experience us on the Ari Hangso Obe, but Talakina, Ayaling Rodley, IS selling Rodley in terms of growth, in terms of life, in terms of thousands. He players are the mission are Ari Kaikova basics foundation and grassroots foundation level. He had the players he main important things me. Jibab in a players are currently as a professional player outside in a later clear to be the contribution for me. No even of what's in me, but in the town also as a player. Even and no when I hope national was the it will go see he important roles are like it will be Mikumo he to me Shampami Kaini, Sapa Haiti, young wounds in the million wounded that he did Malay. Lago in and ice football, but we are not doing. We are not doing ourselves. It will depends how the in a woman some the day. He players being the only thankful players that only things are right. Outside the academy meaning success, coaches being the survive sound success, financial sustainability link success, he will at least, but you go, can't be it will be the role coaches we roll other can you hang in the away. Are we coaches in he will coaches see me get coaches get chung and hang to me. That the coaches must talakai mercury or he eating we upon he are we that the professional I League ISL way or he will stage we club issue with Ankula actually you league sing that we coaches being maneuver that India have my tweet in Paijon Putia same level he will get a great said just at we me at we experience the they played more matches at tournament Kamiola to some experience game to me or Jena technical area to me that some sort of academic we know I live we know at me technical action sing club Kataliba Jena to me technically that strong South advantagely. In a he will local way concept he will local way understanding in the Hangai he coaches sadly he that underestimate Masase Jibawa same. Yeah, she will formation in he will formation rising. Yeah, she will taking in he will taking in way of teaching the days are like. Yeah, he will level we alumni it equal that certificate equal experience. The Jibaji in a Matala and he will community that the issue will occur really he hang high. Are we example outside the issue is Tan High, Python Putia.
their like management responsibility, technical responsibility, ari pefali, ari England FA pro license holder, technical director sa laga. Chini, itong we apam hindi la yes infrastructure is down sa lain later. Ka chiwi infrastructure we condition to anuli itong na coaches bina. He we are point sa pa kli jili itong na. Chỉ không chụp tay ra sai. Always itong ari ala hangai de chi mi hangai like South America we condition sa de like manya long the European country ni rang rang ka thum na players pa chin na that have the country the hospital school shem de yeah why not we itong mi de tang khono football players we know that like when he look back sa tu even main players the hangai yeah hang de ti ma hang chỉ bảo vệ thùng football line the football race and vice versa này, thằng con này là sao bố cái gì nữa, ý coach đi race success, player đi race success juga players, ari presently currently người học tập thì ý thùng là sao bố cái gì nữa, chỉ là cái ý thùng changes gì, có cái sao đó là ý thùng coaches bình luận nó, academic players bình luận nó hiểu development cái chung là bây giờ đi hàng ngày mình share. Mình share cái rồi thằng xong rồi bạn nè, anh we experience cái là take vào chút cái share sang bên ở đây it's the questions share rang rồi bây giờ thì when the questions tiêu khi sẽ từ lấy sự resource person bên đó han cả mình nó cái gì cái thằng nào ở đây tụi hàng hay chỉ base là cái or football related cái sai nè han mình phải sao sẽ cái là ít là han sang này gì ở đây cái han hi important salah kita gue merampa wa ari itu league bom bing bang ni na tang na ting ting na yang kita kle ni jadi tu football hi ka tha da hak sang racing ra ji de relate sa la ga na resource personally individual sa da aling han ngai chi le ga wa or mi ban le ga han bilo or ming ka general line han pai la ga itu ji question si tyo hui pai sa se la ga chi resource person na khang han kan mi no tu na han hai le ba khang lo mic ra mi thank you. Your question here, my question is like so way. Itong we football industry reason separate cái football culture itu cái saya tahu istilah hay football football marketing growth ada je. From a management and a marketing point of view, football culture ini kita build sana bicara ring fully itu mentangkul with football culture here. Fatlak fe South Americans kita when compare saya. So how do we build that football culture here? Ilai utek we hangi kita. Culture he constantly, the market constantly it involves our economy, the population he factor that he can still happen. South America at population chung kari, it's one population chung kari. It's one culture go. Now you see any flat surface sure will buy. Football action football is a plastic football. It's got taxes out with her. Now he in guys the other one. Ali control sa by football lo mi ega chila control sa by sa Christmas every Christmas festival luar the football no kaman sa ko the itung every activity itung social life li he closely associated sa li kichi sa school sports day football mo zamo china ta ko he football product he putong consume sa de football product he ka itum economy man thadu ka lai thum culture hi marketing translate masara lang ji wa ni itum hi spending power hi investment hi mlai lang ji individually itum as a consumer as a customer hadu lo bom bai ji kala hi mounting lo hi growth hi sa hak sang wai ji go hi ari ki bana town no ki bana or ayer mi ki bana millionaire property do ki bana itum tangpu situation hi Kibana invest, Kibana sponsor la sambil itu, except goodwill donation. Itu muya bom hiba, economically stable mungsa ramai. Jadi itu club academies sadak ni itu muya source of funding hi, iwi simtu iwi snow, iwi well wishes pingli, depends saga ran saga apa kesapai. Kujung ni saya jika sari. Ke itu source ke market mulai ke. Itu source mereka ing sama lah, we have to move on itu source kita pakai. Desert di warga itu terlalu kong warga, masa mau jadi tangau lah. Itu apa means pakai, apa cuma ni, kita discuss apa ni, ibu kita sui
cái gì vậy the approach explore sao tụi mình thank you Okay, secret cái chúng cái thông cái ra được là thì ili discuss sang vài những chỉ có chúng ta hàng shop hay thật đã one chân đầu chi is it okay alright hi mà hàng shop round này cọp lên alright anh share đây hắn này phụ cầu hắn bay rồi ở cái chiếc thang này hắn này lấy cái vào microphone pass on sang mình cái này bằng các khám bilo 아유 예 다들 아리무지게 또 벤저 빙 나는 강한 속에 아침 들어가는 범죄 그래히 이런 풋볼 디벨롭ment 사다 산이들 그지기 맞은들이 양 이런 풋볼 운동이 지가 아니 다다 플랫폼 한다 비 이런 퀘스천 싹 해봐 이도 우리 땅 굴리 그래 왜는 되는 달렌 레레 납서로 레레 아비 강 다들 옥트인 사나들 코치스 빙을 다들 레레 더 infrastructure ही मम थाना तो रे जोगी दम रे प्रमोशन की तुम सब पाइन अरे इन हंग है आज वो हिक था कि पीवी ट्रू है ना इधम ना कि था इधम फुटबॉल ही ताले ले रे कोचेस ले रे की ले रे का मामा बाय ब्लॉक साल ले लखरी था थे रे और कुछ था क्लब बिंग दा आदम ग्रीवेंसेस हमसरे रे इधम फाइनेंशियल प्रॉब्लम जुंग ले रे हिरा था इधम तो ना थे वन कि जेन राव रे जी अरे इधम ना इधम वी alumni गवर्नमेंट में ना number 1 इधम वी representative में ना ही important ना फुंगरा फुटबॉल ही yang फुटबॉल ही करियर साधन था ना ना इधम था यू ही था लेक्चर था बाउंड थे था क्वेश्चन को yang फुटबॉल इधम मी लाइक दम ना डॉक्टरेट इंजीनियर की सारे सर्विस सारे फुटबॉल वी 항시 지금 세상나가 봐 인감 진을 좀 이다 그니 다가 이런 education도 더 해야 그러면 it was scheme or he here later he 이런 as a whole you could we the sports related to clubbing na association na umsalga e prosa by them sak by apang mari sadik na gidi no tum pen just bingi question just sanga da kene he kin block sa da grey or cái gì đó e prosa 다들 이런 링아 범는 거 이런 뭐 그만지 기거지 링아를 거 이름 그 잡지 기거지만 그 또는 그다가 이름 뭐 기거사로 양 요량 그 이름 잡지 희는 옛날 바로 이제 맞지 이름 아루이 디아루이 사람 영사가 또 동물이 다른 미세 재미사다 희는 이름 우리 브레스 바이네 이거지 희는도 무슨 말이나 되게 그게 내가 다른 좀 anybody 다른 밴드지 자외는 큰 한감 좀 있어 다들 아주 휴지 answer 다들 our question exact key something that the katong ho supplement sa group me are we kangrew we here that the academic we na itum we youth development kangrew atang hi are we government somewhere na quick buy sponsors scheme gada hi panglim ni try sa kai ni CSR funding or every years we just hala the every grassroots katha academic tha le just equipments ke dio ka or lupa thingsa ma ko tada ji bi malang dai ji no ji we difficulties ka jung hule every state dik katha every manipur public katha magarang ka hi we yas we na itubli scheme hi sa da hi we academic youth league ka we elite team ka we lima apu cha ka amle ne da equipment sport la government side ne immediately the quality by quality meaning ne chilla jira sa da hi we it we financially da stability male to we the it we hi de ka jo ka pan de ana how the it the other academy leader state level we under 13-14 from I said that to me other we academy leader other April the main important thing siba to be financially stable magsa we other he wa ngai sa la he we the it be that top line exposure sa mi top line he one step to other
under 17 to in youth league và he will step be chim ma ko khani ba khui ho ji tha da academy di bom phone de klin wei to me step ma kal la tha da he list tak sa bom phone de klin he will block sa da klin he will between he mo ga song de he will ka sak chi bai ne khana ni ji angai ni she share shi tumla originally at sami hai le ka sami kim tham không thua cái share sau điều không Are we a GQ no? Now the question is, you will bang very tough question. Like from the grassroots to atung, grassroots he aware sa tanga sai. Straight to the question, jadi answer sa lo as a position ni ba kuchung jai. Atung vote peng ni ho. Ka vote peng mom thang ji project at khi ga ha ji ga atung ji di the set muk sa le shop bai. As an elected member, community elected members have a color. It the sports enthusiasts being the young the awareness of the create some sort of like some sort of and the some the he and the proposals strong sign and recommends are quick by actually. It the take easy. He rural area the day. Infrastructure, mang the problem solving. Infrastructure in the beach with alumni support institution support system the example sai thai alui infrastructure Delhi Mumbai Bangalore chung city here shan ke khajara chi support sa by chi manage sa by institution ta sai example India hi sports ministry alumni ministry la infrastructure chung create sam ke kai hi support system le why the alui yas le and one of the most successful side the side he alhon war ke hong environment de Manipur na India li sportsman chung ka produce football adam angi la India chung ka produce hai Manipur he mainly Cuban boxing ba ke de dong Cuban ka sai center northeast India dong je first he tackle sai le kung and northeast dong regional center ifar sai and he Cuban it is not only the infrastructure but support institution system clear he are in better and the council he were elected members of such thank you đi share đó là cái points mention sai mà cái gì thằng hắn đây là xử lý là các không được mạch chạy sẽ pass vào đi share因为这个question ni na thum mai wang na thum nang han ka phung lak ji nim ka I thum ngan ka bai le sa ka ngan ka mi lu ka I thum ni me je choi na na da le ping na ka ra cái gì ta gần sơn authority đi na sa bai le sa da kui bai le ka hi a ka ngan ngai I thum ngau bai de he ya ngan de ka ground kam tha ma gre hi we responsible hi pa na kuiran phungre idum na di free hi dang de ka ground kam tha ba mre tu da ugru headquarter hi di ground tha kai ground kai min na ma gre hi ki ta ki pa na we authority re hi ba ki pa na we right person hi ki pa na saran gre hi那种人汉干白汉干有个就没丢出来呢拿的这边晒过的那个个啥就话丢的啥人病呢啥你个外个机一阿个公爱个肯定阿个的一种你 tournament 丢呢还过得里 tournament 没得个机national病来的我等说那个exam tharak kira ga kare hira idum dab now the rebin kara national center rebin ira hida exam ma sang na ga mu ji ga 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 adom ni ji di kin sa ga da ga le hida ira idum na aro discussion sa da mi hira ga ban saran usan saran na or ki ji da ga ban saran me de ji ga de da
페이나에 대치 더 강한 Which is specific salah kan ask him lain ya ada anyone okay jo Shinji anyone ke ina aha hangau ke ari point one ba je chỉ ba chẳng gì làm thấy thôi chỉ ba liền khi cả sáng làm nên cái chỉ ba chỉ lo cái micro hi liền ít thùng tơ car sáp thùng ground hi mà government side này ní cái chỗ side này ra cái bài này lấy chỉ ba chỉ ba liền khi cả sáng làm cái chỉ exact cũng thấy rất thôi cái này point ba je ina ít thùng mùi bấm hi liền ari khang thà đó tournament hi điều này cái gì hi thà đó về lịch sa lắc hai point này hi kêu vang lỡ gì cái Ukraine hiliara national training cái sao vậy vang football academy leader lấy chung hay này, ara competitive sao vậy village level lên là cái chung hợp lấy hay này, cái các bạn ít hôm nay xem đó lấy hết, whole year xem bằng cái gì nó national hết, platform nó lấy mình nó, thà cái grow sao vậy cái gì space lấy đó lấy, player cái thà cái improve sao cái là gì không vậy na competitive competition ni vào dân thran na exam vào tháp thran na cái gì tháp player lớn gì cái thế đó ít là cái hình practice sang rồi son là tháp vậy yung sốt nào bình gì you improvement chắc không có cái thế này cái in a practice cái sao vậy chứ na tournament ni vào dân thran different surface different surrounding different opponent sắm bằng ngầu cái đó chỉ đi crop sắm được chỉ đi improvement cái đó hi thao cái đấy hi ba hi vợ thùng mì đi tất cả sana được lên này ari ít thùng mì individual line là organize sami bài chúng cái này hi individual level line là cái gì cái tha sắc shopping là sami bài bông chúng cái này cái là ít thùng mì tại đây yêu cái phần này sẽ chế sắc ngay ba vợ ít thùng mì đi ari usually một khúc mì được lấy ít thùng mì sports liền sang được lấy út sa cái tha hi na opportunity lấy đó athumna national wing hili kishem hili matha maida ji ho sang mi laga azaba ithumui one month tournament gymning la national wing hili league sang maida sami laga platform ba hi sang maida league district league reo sal la sang maida kajang thani ki thum kajang mati phanga chingkum a kha ngreo khoba player hi improve ka sasam bhangi ji no kai thumui ne ithumui hili seasonal thada week tournament thada hafta hani tournament hi si la na sa laga mai thung many infrastructure with problem chung khalei te lei khi khoi chung khalei re kha hi da dai thum na program ba hi ma thamai da shem laga sang mai da ran sa ni je thum li national wing hi chung mai da so pai mai re kala thum pro thi la thamai re yu shit ke sang ne khiwang premier league ka thali khiwang manipur ka thali sang mai da tournament hi sang mai da league ai na ryong so ko player hi produce thamai da sa pai ne wai wang players in the platform thamai da sabai khawai wang hi khami nei da hi da sa khami nei da shit san nei arina chui point ji li a kha et sau ga thang im lai khain hi et sang ai na ji nei na ngat kha ya thang ka hang ji ni ma lai khain no ari thumui context sai na phiang san player sai na avo wa li hang ji phung ngai tu nei ba hi player a sai da i wi li face sa hai problem no hi kha ra so ra da li national bing li him sang sa ngai ji nei khi khla ji kha hili I thumui li player a sa da iwing sot naw hili ngriol lo chung khalei de le a thum la iwi tha da suffer sa ser da le ra da shit sang khi we pong ni suffer sa ji kha I thum ngriol lo phai sak te dio sam phang ser re khai thum khili soi khla ka management ma thiam ne phai sa management ma thim ne awi tang khul li trend sat tak le hi ne hili ithum mai manipulian dang da domestic league ngriol da le hilian dang da la lakhni lak thum sam phang da sang da le re lak kha sam phang da sang da le re cái gì cái thà ya ling rio da khlei bing 40 50 80 crore sam phang lei da lei khai thum na hili khi mistake sa da lei khle ka I wa jingkum pai dang rio ki ji no cái ji ning ri nai nang rio chat dei thum bi chen da saving go ho hi I phaisa hi I li sam phang hi ka da save sa ra le invest ka da sa ra le I wa ri ya ling rio da khlei ni aru chui dang rio da khlei ni iwi lifeline the 5 to 10 years in football real gi ji ka after that the football sam khai wi thini na ki ung sara then the hui plan ma le thur ka ba in a suffer sa ta the same ung sa ji
chế nào vừa vài là rồi players bình địa aware sang sắc ngay bà ít thầm tăng khôn nào hi người yêu được lấy bình đi mà tại đang là aware sang sắc ngay bà nơi đi xong cũng hằng gì cái tông mới chỉ chính hành sắc ngay nơi 그런 그 상담 려반이 그런 팀이 사그즈는 능 사마이바이 거기서는 능 사마이바이 삼방들레를 그지 탈락가이네 베사요 아버바는 히 나오라 빙진이 탈락가이는 뭐 존미로 그지 히 항아예 ngriyoda khle chung khat tle arula ngriyo soki da chung khle tle noi duty ne awa sada na duty ne noi naw jili na ana sambang da khle jina na phari mi hai laga naw da simli han hong thran safar mung sala kha ana sambang khai shairan no da khai je na yes naw da I hen ring bai yang de ji wi ngarani ye sami khai jin nei ni ji ba footballers 이 돈빙들은 다 미카사. 그래도 미리 힘이 노래치 그 좀가 받아오고도 아주 players 그 좀가 서퍼 사더니 이장장다 딸라이나 서퍼 사다 그래 힘이. 제나 이름 세이빙 게지. 너리오모 만들래 그는 섬고 분기 라커 섬방 그 라커 시즌 해니 오이 돈 players 빙거. 그 동무 지다들 내나 태나. 세임 사태니까 그이 사태 기지노. 너는 태기지 봐봐. 너의 라이프라인 그 스나 많고 히나 mà thà ta thari ai from re nên mới chỉ trình nông trình này chỉ trình nó có nuôi hay cái hay khi mà mới sao cái bài in nào đó sam khai thì đi thì bên sao là học thủy gì này cái gì nó mắm lại cái nó chứ này ít thùng thấy sao về management hi vừa vào là nào ra bình gì liền thari chọn mình idea mình chọn luôn thằng này trong cái gì đó cái là players ít thùng bình vào hi người yêu rất được lấy ít thùng sắm bằng được lấy sai có rồi hi sắc lá cái nó khui là cái nó là tao nào đó bam gai thran I survive sak vai lang I invest sai from rơ ji ning rin nei la ot sa sai ji hi za da sila gai na thi hang sang ngai ni na tam pai ni sharing Ari maybe cái ground với gì đó vì cái ông room sang hai lên Ari eli club owner being football well wisher being club that coaches being good sal and they said that are we okay condition ground he we infrastructure he condition he wa that kadio wa chot that cleaning that you best you idea you opinion baba idum CSO he we utsas and the club we order being certainly well wishers being certainly idum na kokasal the possibility le jine wa Apamaga jaga ga jaakli it the to focus on the sport complex haka try sa ba he we chances the cleaning ko it ko sala ga it approach sa ipil sa ga he we difficulties lately de ko club trana science salo utsa sang lo MLA sang lo CSO sang lo digas apama li pai me lupa sam sa the square feet li the 20 rupees 50 rupees sa ho ba pi the standard ground aga sport complex aga sagi ji hipa hina thak me yi condition ni tle te ukhui condition ni context li nga te I thum hi nam ba chu pai hi possibility le tle che ne chi chim su sa ngai ni share secret không quan không vậy đấy possible sao vài bình chứ chúng mà hàng shop sẽ lá khẩn ăn vài lịch lịch sử dụng là một ít thùng mì free hi thằng mình những nào rồi chúng ta rất active mức sa là chúng mày đấy active sai cái nào mang lại đấy rồi active mức sa thì thấy sao sẽ có active sa thì bình gì ít thùng referee mức ninh bình or referee association mức dân bình hay rồi chúng sẽ rồi bình vì involvement khi involvement đang kasar cái ít thùng số mấy là khi đang kasar hở referee tháo bay ra chỉ hầm rồi và khi này sao đó referee sao cái lấy được bình hi thùng về line future thùng này khi lấy mình thùng vắng khi vì đi thùng mình ta tự giật vào thùng một khi bay ra thùng về line gì tiêu cái tiền sao mình đã hăng mình sao cái đừng xé đấy因为thằng hàng gì tấm chỉ là mấy thứ kia chúng là cái skip sát phốt rồi trong một phốt rồi tôi hiểu là thằng gì ở bên ngoài clear way point ở bên later thì
referee hi makada khni nei active tradak thum nei every ring number apply sa gai mati le dri shinau hiri shinau shirt le sa ne ka shinau ara dai dri sa de ri chena abi no first point je referee bi ni ka da already leader re active referee ni ka da matha mai wai ka da ning sam mai wai ka tom re je ha kre sa da hi the importance of it he hangai phang da re ne referees being he every saraga hena million hena semaga hena op thing to with adam ri atmi clinic sa vai my referee instructor AFF referee instructor no ga atmi clinic sami vai adam ji da offer le mi ji ka atmi khung ga hi referee khata na shop ga jo bai za hi referee khata na ishai ga mi ji yau da atmi AFF when ungji sa do with atmi thangri tingni ni ra kui tamsi mi sha jo da ji atmi khung ga wang sang ne cũng có vào những cái đấy nhiều đối phương cái bí của mình đấy là shop đối phương đấy là bây giờ thì là chúng dùng một giờ đâu vậy cho nên thì free mang nè mà sao là ra liệu vậy cho nên thì mà tại cái này ninh sang cái này free thì cái đông bình nè thì cái chụp nhiều là cơ adam thì ít người tăng khối rồi free bình thì là mà tham mấy cái ninh sang mấy cái vậy cơ thì run tung chung le re samik vai himre ya ko athum na refrain na mum tu itum na le da ummi ro je ka ba je any time da yang ro sim ma ri khni shi do mi bai ka thong shi do mi bai ji hi ji da le kre ban ka khne bon ban all we know ka khne bon ji ko cha refrain hui atumi future career hi kacha khatoi awi itumi the player sagana ana ning sang da mewo ga awi khane activity sa ti shu da ari team ari club ka da khimo man ga khwa da referee bra hira awi category 7 na pok ga wa man go FIFA ma ga bai FIFA ma ga ga tirian awi activities kra awi fitness ina matha go work permission by name European mission by name ada kadong grisat by kecil akhatoi activities akhatoi fitness na je kai to mai ji ning san na ngai na I refresh ga I ba shun lo je target ti chung mo khre da da the chi wa ngai na da da hina o ji sa ga sa bu ga tangai da ki jang ga to I tang kul le FIFA ga so ga da kre a ho ring ga ho shun hi so mo na ne tang kul ya na first ra kai a hi ning san ra kai na ari in a recruit sai a hi ara mo goalkeeper za te te in a ho na chung keeper sa je da ning ran sa bom nau sa jin ni ka ta ra na referee ba lo da ari na sprang an go je a ma tha ra na phap da ko ro shang sa ro go ukrumang ni na hiri pon ro referee hi a khatu promotion ni kara awe experience ni mom dai ga ma ji theu wi da a referee mine in phanli hara da ko da mom rakte ino tang hono referee sana ka wi ning sam ni ari da akhsa da shan ni ngai in phanli phara khoi ro shim phara khoi ro tamba ring so zo ma man tamba na ring so zo ma man ji re ba ta singum bai da khnew le o ki da adam ji shul za adam le referee ko isaran kara referee ko ki referee ko ko nga ki gro ji tam khoi ma man sa khoi ma man ga FIFA ma sung ram te ka FIFA ma ro hi referee hi line khni nei assist creative creative at nara linesman da saya linesman kar linesman jin assistant referee da zadni chana hi
리프리 서고 기사라니 시기자고 조이스 퀸서게 나 리프리 사라가 에스센 사라 그렇지야 그러 트레이너 빙너라 인스트럭터 빙너라 아위 피트니스 지엠가 아이 나 리프리 사 아이 네세사로 제제 이 통의 방법은 에시스 빠진으로 리프리사 리프리너가 에시스 한번 나도 보러 사가니 그장 컷봐 리프리 버제 공버제 공리 소라칸 에시스 빠진어 그 강바지는 아 지루 테라칸 뜻이다 그 저저 온라인에 설주노 거의 동의를 하고요 나도 리프리 그 잡고 동네 좀 너를 두기도 그 장갑도 아루아루 쿨리 리프리 그 통망에도 되네 근데 이제 quick assess니 이 week 서로 좀 몰래 그렇지 아도 아웨이케르 바바 아카토 있는 상황이나 아카토나 아튼 명료다 아튼 강다다도 레이스 버전 닝성도 클럽 가다 쿠만 그 가다다 리프리 자다 방어만으로 피파 바가 가요들이 옥투이는 시즌 바에 아웨이 기브라지 좀 그랬다 지타 터미행 시험 player sauke okay arui referee wiji itum referee mtha phai jiga clinic sa arui na kam thada clinic sa ko itum referee hi mtha sang jomo clinic msara dhuki da itum referee rangjan mai ngom de athang na inam yang ara kai poina kan na khang first na khang adamri football khone no pingai na referee bi bang sin ga za thi hi poina kan him dera kai poina kan no footballers being no football khone thara referee mai football mong no bai referee being no football khone mi mai ga referee khi sau ro chen no da sau gi da fan hi clinic referee him thang sak sei jo gi da referee him thang sak sei ji khawa fan hi u chau shamai nam rei thura a kha number 1 a kha mare ni ji khawa like ara hi itu miri club academy video letre ibingin na clinic sa khai da da yui shongai na ko khangde shongai nam thei thre kha video ra sa ba ere ji ka da isum shonga donation or da ki ga organize sa khu ga sa mi ni je ma ka ta ni krang ji ra kha ka khne point hi point na garwi referee line hi i go referee line ning dam thei thre kha referee ga khna hang tada ka sham ne line hi referee za ga tada kring krak tada mirin hi kring hi chot ida shang thei thure ja kha ida kya kha pisa mi ga ta ga ji thei thure ka hui line ne na mirin ning ji chot ida hang kai kha ka ji kyu wang ne krang ka referee hi awi line za ter hi ri ana khong za ter hi he na khong za chum ro ga ubog ji ra awi khang je khang dei tada referee là đấy sát quay và quay line mới đi chỉ hắn nghe gì nó ning shere awi no kre bazina kre boin bazina mai utsav wa kainara adam mai sak mi no wa bam mai ka hi jumai da sami jumai da irmai ka them ka jumai da itum dam kui chỉ thấu cái đó chúng mình đã đồng quy mà cần ta cứ sao đi mà tham mày sao bầm nữa tới khi ít thùng refer của người đó à thùng nên là cam sao tới hiện tại ít thùng thì đi bên sao của octave bay mà ninh thu cái này thùng người đi thì tôi mình chúng được lấy lắm điểm này lấy rồi đây là exam rồi sau cái là khi rồi có mang ngay cái 히 아시는 자만 그 살아가 이tum referee we have 줬다 살아가야 자이리 아루이라 바기만이라 싱궁 중 올라가야 정도래 아루이라 바기 또히 저 장면 상에래 referee 후이 이는 희함도 그래 봐봐 사기죠 상에 보면 바로 저도 지금 있는 심을 타이 그렇다다 아루 바기 보다도 그 님가 뭐그 또 리프리하는 그 조통이 지다습니까? 아무래도 나도 뒤한다로 진짜 찌찌찌 뒤래더래. 그 아로이는 강해는 뒤래더 그러는지로 근데 우리는 그 아로이 미역거 지로 우리 빙빙 싫어도 그 제나를 그 크게 받는 거 나이 그 크게 받는 거 아로이는 항도 그래 리프리하가 살고 arbiter sau cái chế cơ
Sato autumn match commissioner labai match referee assessors labai hiya bong level ketong se pai na maren ne ka awing sang dung ni dai mare chỉ sau đó giờ khẳng định mà bài mình làm này anh ninh sang có chuyện lại rồi bài chỉ ở bên ninh sang đúng này làm này đi cái bao nó hiểu sự đấy đó hiểu mà bài mình chỉ bảo chứ đi sao đó ở trong cái blog sang bài chỉ làm làm này chỉ ở chỗ cái tuổi ninh sang đúng này làm này. Actually, panel discussion here about chúng cái này extra ra mà mình lấy thấy originally na ác at sao mình ngay itu football tournaments later he clubs being participating teams being in a referee when the best performance expect sai chu ti shu da chi hon ka mai na organizers being some clubs being some ga area some pem na hang ga da chi la sa pai mrao la kan pning le ka chi mas chi ning le ka ta ka example I don't know major bob cutting tournament organize sai chi tournament chi ma sa cha ro ga as part of the tournament suggestions money utsa we referees being trained la suggest sa la ga any organizers na tournament organizers ga chi ban tha la ga referees bi wan training aga hila tournament chi we additional activity ap sa da pre tournament chi I mean training chi organize ha mi ga sa wa se chi ba up to date sa la ga crash coursing lang da khu ga referees ha mi si chi tham ra da khu je na tournament organize ha mi gi bi na referee clinic hila part of the tournament sa la ga sa wa se chi ba possibility mai sa ni da chi question ji and sangai cái chị cái thằng hắn ngay lịch sử phải cơ bản hắn bị phải đấy. Hình question giao làm ninh cái đây thì mình discussion li supplement sa da chẳng biết cái chung là sai rồi cái thì là supply cấp the struggle sa da cái playground mất thì vang hồ khi vào chế nào rồi media with trainer itu mình elected members long now zang da itu mình cứ thought we future here chỉ from nhau vậy đi if question sang hay no Ari Utsana District League organized house the plans sadly kasadrani ada itu we celebration 125 celebration liaugida 1.5 months he ground puksain example ara organized housing district league organized housing to me ngrew phung mali thur ngrew phung option other clay pakshi ground in the chromite ground da hino tak sati hino and players being he promotes ada club being he promotes ada itu tournament organized has ka ground makli tu ground he kahanga tablina singrot atam sau gida ground nom thau tu the tournament organized sa ba tu ka itu na district ng daily heo ya khayang dharan for example na tum sinabati we ground ina their ground kamata agani le standard ground throughout the year tournament organized sa ba le thaka itu kada the usually their ground kamata mali tu tahi itu football lovers being rather they being itu na kada da saga kada da move sa laga long now being we khang johnson elected members ang laga thaka lungli usually ground their side ji hangai wo meaning no tournament throughout the year organized sa ba usually saklak khailam ning nei khai tu ara usually tournament organized ka sa dran ground maintain sa bali tournament we prize bali chungmei da changa we ji invest sa we ji Ajondang, for example, major bob cutting tournament cup sangai cup kasang ji ground we condition mom thao to kita tournament ma thana da leivat li ada ki cup sang hai nei de hikina ground ma khlei wang che nei tum ne ya ka chan pe sa khai ki tong hi by the end of the day playground hi matter sa da be anyway sa bai ki tum ra da le tong hi na ki initiative ku laga kata da sa ga playground ka ma tha you could live nada khni je ba nada haisa se akamang standard ground na ga turf in ka le ro ba hi ka da sa ga tum sa pai ro je ba hi nada machuk rum laga musa ga sa se je ba hi yang sangai ni ning share yes itu me football clubs being no associations leader being no elected representatives being no kala CSOs being no vision le laga objective le laga sang sang em Thailand elected representatives being CSOs being he she target le laga athang in mention sa ga daga 100+ years football real right the centenary of millionaire but then ari khang tha we don't have a standard size football ground arranged in the he jena 5 years 10 years target the salad vision le sa si it's very much possible that you hangai that you we vision target kala you are sure on box how when
kharam rawe otherwise kiwa itu ji masam bo mo se klak ka ning ni che de khui I mean itu na commitment le la ga ji target sa bo sa si ba cái chi than na at sa ngai le sa la question or supplement sa ngai le sa la hello rồi question sa sa orang là cái rồi dịch tiếng supplement sao cái anh thấy tụi issue big issue này cái là cái đó ngay hiện concern này cho nên vì thế quý vị bảo rồi tụi ta concern là rồi đi bình khi cái CSR bình đã hàng gốc tất cả ta chỉ lấy rồi cái khi pressure mình cái cái lấy bình hay đấy chứ này cho nên chỉ utsan là không bị cấp chỉ pressure mình là cái club bình khi mà mấy cái như thế nào khi sao là cái thắc luôn thì khi sao cái gì bài gì đó khi mà tôi request sao này thế nào giờ sao đó tóm mà cái chọn một mang hay rồi chứ đó ý vì đó các bạn sẽ làm cái question nào khi này hàng ngày chỉ sao này thì đó sát cái là hàng học cái nó chúng là đó cái sao cái nào đó hàng cam nhiều hơn chỉ có bảo ít trong mình đi đó nào cái chuyện cái cái tâm lý là cái lấy rồi khâu đó khi đi đó issue cái lấy tạo rồi là cái avu bảo vì nhìn lý cái là nào ra vì nhìn đi đó football ground đi hiểu sang hay cái tâm lý hiểu sang hay cái đó ấy nghĩa không sao rồi chỉ mong là cái professional football player ka kisi ni li kita ka sa havu wa wi ro ki now ji ba ji hard work ki la ji think some mai ji for example sa da IS officer aka song success ki ji li avu ba ji ni ro ki ra now ba ji na ki ji wa commitment ki la ki ji si pen no spe mo ni da the lo break ka ta la aka si take sa ngai me dia through ni ya ka khni point sa da ka man sa la question ni la 이동 players be cái thêm là chúng ta lấy chúng tăng khối đi là cơ cái chỉ ta là hàng đó cái chỉ khen ISL linh yếu sao I-League linh yếu sao là nó khen rêu opportunity mà xong cái bằng bị ba chỉ chém lắc hay nhỉ đó cái ở chỉ tham sao bằng chú gì example là cái sao được là cái in fact thali Santos Trophy thao bị là hearts sắp lắc cái na isi chẳng được lấy cái này vì cái lập xong lấy thà cái 이동 khen rêu nào bị đó không tháo sọc là ít mình agent bắt cái or atomly exposure mà lấy bài khi cái chỉ mong này nè cái này là sự lan đến hàng cam như này share ठीक बात है अरे question number first बाजी अब वाले थे इंसा खंगाई बाबा इथुम नाउंग राग सेम भी इन example ला है ना हो पोक्रे लाइक तम सक्र जे खबर इवे नाउ जिली स्कूल ली संगाई लगा जो न तम लो जे खबर म थेम मरे मनिंग लाच बाजी बा खा वो वाना को सोक जंग यंग मी ल दरकार साइ चिता का माइना कोचा का सादे इले कोच इवे ली रा संग हाइ थान नाउ स्नाउ तम गिस थेजी इवे ड्यूटी ने नाउ स्नाउ बा जे ले न हिमुइ दे ले खो नो हि हिमम सुम को खयोंग हिमम सुम दे ले मने पास सी हि सारे नो बेसिक जी हिमम सुम ने चेस कंट्रोल हिदा द सारे मसुम खमी जी ओजा इवे ने वो ख ओजा वे जी देरा चिंग लगा नाउ बा जी वे एक्स्ट्रा वर्क मजंग ल अन होमवर्क मसा खब लाइक म पा खब नाउ जी था द लाइक थेम बाइ गिदा चिता का मैना फुटबॉल हि ल रांग रेव लगा एक्स्ट्रा वर्क मसा द ले खब अन मोहत ना खब पुंगा होई प्रैक्टिस जे ना नाउ जी ना इंटरनेशनल लेवल वागी जी हे क स क पाइ chung खलेते लाइक गत स्कूल मांग जिली अवे क्लास जे अटेन साल ग नाउ जिन स्कूल li लाइक मुंग बा खब नाउ स्नाउ बा जे IAS IPS hockey ji je sabla ka hai tuine yui ka fning ne thada hi football lang rai jai itum coach ha ga sa da itum player ha ga sa da ing real da lai ka coaching wai na i khate extra training ga sa da kar sai I professional player ha ga sa ke I kham tha player ha ga sa ke ka chili na naउ jili na sports ha mi da kar sai wa wa sa da राजी हो संगाई लगा न इन आगरा द जत लिख ल यांग जी मथे खबा चिलि न वी ल रोल गो खुइ जिलि मुइ द ले हेते मैल न थलाइ न संग संग लगा कोच सिन मसुंग द मथा द मसा स्थे ग ज बाजे यस कोच वी खियोन ने जे इ वी खियोन ने इन तम ग स्टेज ख इ थम नाउ स्नाउ हि रा संगाई लगा इ वे नाउ हि प्रोफेशनल वन फ्रॉम रे इ नाउ हि स्टार वन फ्रॉम रे क जुइ गारंटी ग खिपा खन म मिरम रे जे अदं सर बोइन ल हंग हाइ ने इ थम थै नाउ बा हि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अविम थलक त लाउ खम रोम थै यस आ थै चांस ले हि बा हि सोक रे इ थम
이 동이 닝리 레이서 캐치바지 맞추 척해 그 이는 히바 힐리조 알리 마타 라가나 시엠 라가 알리 그 쭈이리 방령 석게 기지지 석락 하이네 코스핑나 큐방 지가 히가타 힐리가 나오바위 헛카나 달갈 사오이 나오바위 커밋먼트 달갈 사오이 나우스나오바지 위 ngriyo khanga wi passion ana kya sacrifice sa lagi matter sa tu hai ji khangriyo da national bing itum sokra da khle bing ji ava wa na ji phakta laga naw bing li tom sak nai 우리 아다운 한지 고신지 일러 그장에 희어서 이 지진 사람의 데이터 풋볼 골신 귀라지 않던 그 프로세스기 이기다 우리 업세가 중리리 아루이 그 한 고신 이동 땅볼 컨텍스트 리버 national 아부이 커리어 national 라이프 아바바는 디사이드 참이 아루이 맞습니다 European countries liba national budget environment jadi exposure and discuss about jingri itung liba in the engineer sangai saga awan IS officials halu jing jisho ba itung live chung ga yada le de generally itung sports interests sports football activities begin jo saran ga mai inside the field lak sadar sai outside the field lak sadar sai itung hi awa pingdi national responsibility critically school principal being church leaders being hilika being sadar sai jeda krido in the uja sointhanli advice na dimne ka uli ada isum suggestion community space le jiga jingum sang hai le i higtha important sara thai meeting hi stakeholder hi football khang no mang ning la ka education institution bi ka thana being CSO than being church leaders being tai no 이tum리 강구이지 조장 강구이지 entrepreneurs 아루히리 이다운 구미 하우스 서비스 프로바이더라리 아tum사미히 더락사는 이는 글람 하나게는 아그리디니 유니버시티 그다 마담리 딜리리 인터내셔널 스포츠 컨퍼런스 이 유니버시티 위네 이리 초바데 이 레프레젠타이 지리 카와트라리 스포츠 에더 스포츠 에컨 피커 망나르 바이더 크링지 그 크라트리 India we politician bing rai hiding me sa corporate communities we kui bing rai football relate mak sa sports relate mak sa chung kha da jaw de o hi wang kai ji li de phang da ka naw de pleaser o hi thar mo football nim sa mo football mo hin sa mo ji in ji chan ku li ji ja sa da arwe iba hi ta meeting kre than li isi uja sun than no da inclusive sa me da scope jak mu sa ko da thak me dong shung bai ji yu ji kan aru hi klam rai no isi ji entrepreneur house service provider ko yu wi ami ngam hang ko ji bai pham le yu wi kren ong than bi hi zo raz bi de hi da hin no hi da player hin no responsible ka ha ko wi de ji ya de ko pting sa सरफान ने सर हांग हांग नहीं गई लास्ट आंसर जी अरे लास्ट आंसर जी प्लेयर आके ना कोई कंपैरिजन में वो आके बात ने आली मथा में लगे किता ने क्यों ने मंगले उठू जी प्लेयर फैर सामी ने था मस आदम ने सांगे ने फुटबॉल प्रोफेशनल दी आज जावी स्टेज लेवल पोजीशन होता है जमसादा in forward ne satham sin midfield ne anyway position only national team ga thali ba state level ga thali bhi scrutiny sa da ne anyway performance wise anyway position ji chi ya tu li yang da ne maning ba midfield ne ye forward hi ni ga da comparison sa ba gi position wise comparison sa gi jinda wo so mini forward to left to anyway li passing lo gi ne oh ji yuan players jena as ali matha me a ji ba shu ne ji na da ji wi comparison a kai na ka changtam da compare sa ho ji da importance ala ga in mo wi it mi da proper professional line de ya the ji wa ina da a matha me a tak shi me ji measure mi dim ka a ja wi da position wisely plus relationship very important sai relationship juga jam sada club
even club in and the rasa that after like mini club holding that coaches and the relationship in Tamil, chiba our character, true character, yeah, our activities, our chanhan, our hard work, even national or Manila State Gila, that the relationship with the officials, relationship with the coaches, he will that the importance halage, chiwa lu jili around this year, the top in the quick vision. Ali usko jawaji ni shinai leka ina ba men sa da chi de termi kha ji pa nai leka players pin ga ya le chok sok exposure ba hi ba le te of sang sa na yi sa ne chi kha ba yi shi na rak chung khang reu le ka men di bol mu kan sok khur chi thau bi ba ji ki ina I chung me chen chung me ta ka sa ko o na chung we train na ta chok sok ba le ba ji tiu mu He will only level of the players that the ayali jiho shongail jamsa the senior professional wise level jamsa the ahi king rewaider for example central of rewella Manipur Premier League rewella or our performance get hadle jiwa tishu the itum atumle expose agi jino atumle chances to be jino ka normal player ahli that I so ali ayali exposure means here he was a black I was according to the performance jiwa tishu the true agent may it we true agent in a section of ujupani ka jiji awi level at tishu our performance at tishu the exposure sabai ni share question answer interaction zila ili kakum sao say to participate sami hai wang chung kaning share resource person bring a ning shit le ishi resource persons wina matarang naga as ishi we discussion consultative meeting come panel discussion hi ithada in a concluding remark ni idle football hi mathala khaya career aka footballer mang maning la referee sa da coach ak sa da business model ak sa da leader player sector akane ji itu mayam ro share le earnings si mathal ak le hi bahang chawron ga in a shi to awang hanau ga ku recently when how about as a footballer ari tangku na akana highest earn sa da le kya sa samro na to ma tam le kya earn sa le ji rough figure average or highest ka share sa mi lo jo hi important sa yo awa big ba khangreo now hi earning mom tham ni da hi na profession mang sa pai mi ji le ji la he tiêu thấy ngay figure cái share sang biểu cho arui thì tăng không nào thì or Manipur nào thì earn sao được lấy ISL rồi nào I League rồi nào or nó thằng mà tăng lên earn cái sao difference là tiêu thấy ngay arui và hàng gì gì cái arui thì 2.5 3 cam rồi thế crore yes player ra na earn sao được lấy in đi season đi có chứ foreign player mới sang học đó có India we tại level international tại level up thì chỉ thà earn sao được này okay ít người trong li season li one crore cái là sang ấy có thật cái chung cái giá là 70 80 huề đâu ở huề bấm thì là sắm bằng hai trăm cấp sai chỉ那个非常理想还是玩的我大哥 all right 潘来的这 originally example 那个啥set上那一上的一种为当个 society 一种为 mentality to meet ugly government job mang itu na merkali krom thik hang wai ka itu na out of the box mu chuk chok laga sports really focus sa laga archa athang mention mak sa ka amai resum na tyo mention sai itu ni sports quota ka chung khale itu we government we departments we la ka sports quota hi fuels house is trying to even ST we quota later claiming ST mu som bhakra la chung khale and ST quota jila nan ST na otha tu kai chung wai acha kum Hello India ka thau lir no or Manipur state lir no ST quota jang dak leving je eligibility criteria hili nationals ngrew phungra or inter university ngrew phungra chiwi chi tham hoi je tang na ba malay mane join it to be sports excel sa le ga ba sports line team thalai chan sak se ji je hangai kala itum police lila shipai lila sports quota chung khale la ga dan chen na awa pin hi meet the itum breakthrough sa ga ba vai sa se kala achu kham ta ka ba na ba itum community participation hi community hi na itum football hi hoksang rai sang saki shne gi ji we maya khrok li le de le
club mang hina footballer ma sember lem ne khamatha mga wagi chi football player kamang ma sember lem ne coach ma sember de lem ne or referee ma sember de lem ne or even it in stadiums football field plan khale hi club mang li ma chi 100 de lem ne even it will be elected representatives don't know it may associations be don't know at bangli na thum salho ji ji ma shap tale mi thui tam khul as a whole hi gazang hi darkar sadle the qui example like sada athum suggest sa ka ka itu football clubs ya ka le da kle hina collective sala ka na ra la ga itum yes kista club bang important sadle ye ka ma kle mo hudli ba itum ko dong gana joint venture sa da football clubs ko dong hi zang ga associations being zang la elected representatives some Tangul as a whole is on like a football stadium akwa move sa si jiba he feel sak by project ning the possible sana the quickly so collective effort coming ji he there sala ji objective ak sa da actually to me return place ha the clean the qui athang tio mai kai na ngali hang kai da it with the collectively effort me rock contribution like rock to program it sa da success sa da da it manga ja wa ki da le yes club we are looking healthy competitions to let's say but as a community it will make a society action ways and wang it will make collective effort in darkar sadly the qui ile example la in a milioga sorry United Brothers Football Club he second tangkul club sare Manipur State League yogi after Yarkok United hili ashina participate basaki da kle hili itum tangkul we contribution chung ka darkar sadly itum tangkul now more than 2 lakhs ni of course adults mangai na cover laga ka handle re itum lupa tramang lupa shak mang la contribute sa se juma atu players kam thala losan kit kam thala shichin atu nourishment we wang refreshments kam tha shichin jilaga khamryo bak sam ji tran mai khala sam bang lonte ashina mai khya sam ga bang gi itum tang na to contribution ni itum tong mai ni jogi da itum tang ku now being sam mai da khuilaga Christmas li itum area li itum tournament atom hili khali wa khyang chimang ngai na maning la itum learn la kachikati la important site the khuidale ticket system he introduce as it itum kota level aka kani ka da khuidale itum na football match aka khani wa khimi 50 rupees spend sa gi je I don't think it's that much khamryo now bing na athang chunga hangai re income le sa la passion we wine and the leva tiling ryo de le chot la kala infrastructure mon thalak sala injury sa zara awe career manai bai ju risk le sala an ryo de le sli tum ka tom sa da itum thang ka athere na molo shai sa lipa 50 na 100 na spend the sa ye na itum jak waste mong sa la bai ka player ju wang club ju wang chung ka chung sa la bai da khui de le then he da itum community we contribution di haklak ana le da thai le ye clubs we collective effort pa hi itum ko tong na ka tong hai de le within the healthy competitions not we collective effort by mimilo gajiji hangai dele are actually ishin chung ga je khai are let's put our words into actions gajiji suggest hangai dele are under the umbrella of Uprul District Sports Association and Kamjong District Football Association hili clubs with the clubbing sila sustain some by associations being stakeholders being li ada we create han hangai da clubs being li na shiga thadale activity khima mai le de it associations being room la khima sa bai de referees being to dar car khima le do it be athaming sum khila ga it yes other tournaments be hila chumai de la organize sa by infrastructure la tha sang mai chila ga was bao sai gi ji khana sa de pil sangai de le ning gi shi hi actually we consultative meeting come panel discussion hi we Ranye hili support sami kai matala kai na football league na tangul hi hak sang racing khamryo li hak sang racing by the tournament hi plan sang man lash kum na how to why he we chairman we ra ning riwana actually one of the major supporters ada he we event he from the clinical actually room laga event partners ada ina aming part time laga when to me by Pung FC Ukul FC United Brother FC How FC Ukul Basic Soccer Foundation PEFA Hokok FC Humpun Pungchang Football Academy Bangkok Football Players Association KDFA na tunam talaga na actually itumli ka tomi laga kala utsawi
representatives la rami la ga at ava ba la kai kla rat le football enthusiast min rat le ita da itumli ko tom mi khai wang ning shie it tong go contribution mi mangai na ach program is successful sala ga na itum lu shop ne viewers mi khachi tam ko ting ting na yem re na tum na khiang mangai na maning la itum ut sa office la yaw thi wa se KTF office yaw thi wa se football clubs le da clapping academy la yaw thi wa la ga now ra big si ka tha da le de le ava ba mi ta la ga ne itum ko shop sang ba yem kui se ba ka tom mi se refreshments tiaw mang la thang ko kui ba mi se itum yaron la bing la just football ba khiang mang maning le itum tha da yaru na ka jong ka part take sa pai le le itum bi level ka khang ka vai sa se tribes ka de bing ra ISL players being church and when our numbers could jungle lately may tell you players being jungle vadle ishi Santos trophy tang ko no akmang jeng mai de sun chen han azon clash la gan gwali semi final chi o tang ko no akmang jeng de go ISL li malila active sala ru khini mang ryo le go athun sa da le tu tong mai ne chumai so ko tu mai ka mai current are tu standard size football ter thla ma leng ne senapati li le re ara asufi jede asu private level de shada le level ji ju ngai ju le ko de ishi la da alungli itu ka tha de le lam ma them ne ka itu level yi stagnant sa de le de tha de the le itu grow sa vai sa sai je na interaction ita da chan pe sa kharjan sa important sa la ke kharjan sa rok se kharjan shogan ka phak shi thai la ga itu a khai na ka khang pi rok ji le la ga collective effort na raisa sang vai ji sa se already to be program hi kup sang vai sa chu kup chawrung ka achu resource person batili le shi azak sa da phani mi pai vai sa da ishina odrom na tel mai ka ka ra nai de le ji mi ngai de le hi mi la ga ishi ra nya hi kup sang vai sa se kala cha khang wi chai room vai sa se yan nan tung tong li ni shi dar ko itu mi da actually the first day we're just getting started ita da level hi chu mai da ka ma chu mai ka ma tham mai sa mai vai sa vai ji sa se itu mi da个东罗经济、杭罗经济，可能他个啥历史行个，都当年你 share 过就为啥历史的嘞，一个 resource persons 比例，第二个当然你明白啥事。